دکتر زاکر، به هر حال مقدمه ما به این موضوع بدون توضیحات شما از اصطلاحات معین ناتمام خواهد بود. می توانید پیش از همه معنای خود اصطلاح رمضان را به ما فهمانید؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. کلمه رمضان از کلمه عربی رامیده و یا الرامت گرفته شده. معنایش گرمای تفسان، سوزان و خشکسالی می باشد. آن اینچنین از کلمه عربی رامده گرفته شده است که معنای ریگی از آفتاب سوزانده شده را دارد. طبق بعضی از اصطلاحات کلمه رمضان بعضا وقت احساس سوزش شدید در معده را افاده می کند که از تشنگی به وجود می آید. هنگامی که مسلمان روزه می دارد، او احساس تشنگی را می کند که در نوبت خود او را به احساس کردن سوزش در معده آورده می رساند. انا همین را رمضان می نامند. در برابر این کلمه رمضان معنای دیگر نیز دارد و این آن است که زمانی که عملهای نیک گناه و بدی مسلمانان را می سزاند. از این رو ماه رمضان ماهی است که در آن گناه ها سزانیده می شوند، چنان که زمین در زیر تأثیر آفتاب سوزان می شود. گذشته از این حرارت بلند به تبدیل و تغییر قریب که همه نمود شکل ماده ها و ماتریه ها مساعدت می کند. همین طور رمضان برای تغییر، تجدید و از نوسازی جنبه های معنوی و اخلاقی انسان مساعدت می کند. برای همین ما اصطلاح رمضان را استفاده می بریم. ما بسیار وقت تبریک و تهنیت را با فرارسی ماه شریف رمضان میشنویم که چنین صدا میدهند: رمضان مبارک. بعضی ها میگویند که این بدعت است و بعضی دیگر میگوید که سنت است. شما در این باره چی میگویید؟ هیچ باکی نیست که ماه رمضان را با کمال ممنونیت پیشواز گیریم. الحمدلله. پیامبر صلی الله علیه و سلم همه وقت از آمدن آن مردم را آگاه میکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند و این در مسند امام احمد جلد 2 صحیفه 230 حدیث تحت رقم 7148 ذکر شده است که همچنین در سنن نسائی کتاب روزه در باب پنجم تحت رقم 2106 آمده است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم همیشه مردم را از نزدیک شدن این ماه خبر می‌کردند. ایشان می‌گفتند: ای مردم، نزدیک شده ایستاده است به شما ماه مبارک رمضان و الله فرض گردانید برایتان روزه این ماه مبارک را. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه از این ماه استقبال کرده مردم را تبریک می‌کردند. پس مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم ما می‌توانیم بگوییم که ماه مبارک می‌آید. بعضی ها عباره رمضان مبارک را این بیشتر در قطعه هندوستان وامی‌خورد. اساساً در بین هندوها و پاکستانی‌ها کلمه مبارک از کلمه عربی برکه گرفته شده است که معنایش برکت میباشد، یعنی ماه پربرکت. اما زمانی که هندوها و پاکستانی‌ها کلمه مبارک را استفاده میبرند، این بیشتر چون تبریک کردن صدا میدهد. برای مثال اگر کسی از امتحان با موفقیت گذرد، در عرفیت میگویند مبارک باشد که آن هم از کلمه عربی برکه گرفته شده است. از این رو وقتی که رمضان فرا میرسد، آنها همه را با عباره رمضان مبارک تبریک میکنند، یعنی از نزدیک شدن ماه مبارک یادآوری میکنند و یا به یکدیگر آرزوهای نیک طلب میکنند. البته که این بدعت نیست. برعکس باز هم خوب است که ما این ماه را مبارک گفته از آمدن آن و فضیلت‌های مبارکش به یکدیگر یادرسی میکنیم. من بر آنم که این بدعت نیست، اما تبریکات خود را با کدام کلمه و یا عباره بیان کردن میخواهید از خود شما وابسته است. مثلا در نیم جزیره هند به ما گفتن رمضان مبارک عادت شده است. در کشورهای خلیج باشد گفتن رمضان کریم عادت شده است. همه این عباره ها ماه مقدس، ماه مبارک، ماه مغفرت مقبول است. انتخاب عباره ها به اختیار شماست. در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، ایشان گفتند: ای مردم، نزدیک شده ایستاده است به شما ماه مبارک رمضان. از این رو من در آنم که ما باید این ماه مبارک را یادآور شویم و به همدیگر تمنای نیکی را کنیم. در زیر بند دوم کلمه صوم و یا روزه چگونه ای که آن را از عربی ترجمه می کنند است. می توانید به ما روشنی اندازید که معنای اصلی این کلمه صوم یعنی روزه در چیست؟ صوم این کلمه عربی در شکل تنها می باشد. صیام باشد در شکل جمع. صوم و یا صیام از کلمه عربی صام گرفته شده است که معنای پرهیز کردن یا اراده رد کردن
از یگان چیزی معمولی خواه خوردن، نوشیدن و یا معاشرت باشد را دارد. شخصی که صوم را اراده میکند و یا اینکه اجرای این عملها را رد کرده خودداری میکند الصائم نامیده می شود. این کلمه در قرآن در سوره مریم تحت رقم 19 آیت 26 عیناً همین کلمه آورده شده است. زمانی که فرشته به مریم مادر عیسی خطاب میکند، اگر شما این آیت را خوانید چنین گفته شده است: من به پرهیزگاری و یا خودداری نزد الله رحمان نظر کرده ام. اما در این مورد کلمه صوم یا روزه به معنای پرهیز از غذا و آب نیست، بلکه خودداری از معاشرت و گفتار است. زیرا مضمون این آیت را اگر نظر کرده با آیت قبلی برگردیم، در قرآن سوره مریم آیت 25 آمده است که الله به مریم فرمود و تنه نخل را به طرف خود تکان بده تا خرمای تازه بر تو فرو ریزد. در آیت نوبتی باشد گفته شده است: پس بخور و بنوش. ادامه: و اگر هر یک از مردم را دیدی با اشاره بگو من به پرهیزگاری و یا خودداری نزد الله رحمان نظر کردم و امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت. چون اینجا از پرهیز و خودداری کردن از سخنرانی گپ می رود که کلمه صوم استفاده شده است، یعنی خودداری از معاشرت و یگان گپ زدن. اما کلمه صوم در اصطلاح اسلامی در شریعت اسلام به شخص دخل دارد که مراسم عبادت را با نیت خالص تنها برای الله انجام می دهد. یعنی این شخص پرهیز می کند از غذا، آب و عموما خوراک، اینچنین از علاقه جنسی و یا خودرضایی که در نتیجه هوسمندی جنسی به عمل می آید. خلاصه کلمه صوم از نگاه اسلام به شخص دخل دارد که پرهیز می کند از هر آن چیزی که روزه‌اش را می شکند. ما درباره خوردن گفته ایستاده ایم که خواه از دهان باشد خواه بینی، نوشیدن همه نمود نشاکی ها، خواه آب عادی باشد و یا شیر و یا افشوره های میوگی که طریق دهان یا بینی استعمال کرده شوند و با هر گونه خوراکواری تأمین نمودن ارگانیسم صرف نظر از منبعش. اینچنین خودداری از علاقه جنسی، یعنی این نظارت کردن از بالای معده و عضوهای جنسی. این موقع از دیدگاه اسلام است و این مفهوم عمومی می باشد. همزمان باید درک کرد که چنین موقع تنها با خودداری از معده یا عضوهای جنسی از هر آن چیزی که می تواند روزه را می شکند محدود باشد. در برابر پرهیز کردن معده و عضوهای جنسی، پرهیز زبان، چشم، گوش و تمام عضوهای بدن را باید بررسی کرد. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که چطوری که در صحیح بخاری جلد 3 در کتاب روزه حدیث 1903 آمده است. پیامبر فرمودند که اگر کسی در سخن و عمل خود دروغ گفتن را ترک نکند، پس الله به دست کشیدن او از غذا و آب احتیاج ندارد. یعنی در برابر پرهیز از آب و غذا باید از دروغگویی و دشنام و کارهای ناشایسته نیز پرهیز کنیم. پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم بار دیگر در این باره ذکر کردند. در صحیح ترغیب جلد 1 حدیث 1068 آمده است که پیامبر می فرمایند شخصی که پرهیز می کند از آب و غذا باید از سخنان باطل و دشنام‌های قبیح نیز پرهیز کند و اگر او را خشم فرا گیرد و یا کسی با او بحث و او را تحقیر کند، باید چنین بگوید من روزه دارم، من روزه دارم. از این رو 3 نوع اساسی روزه‌داری را می توان جدا کرد. یکم این پرهیز کردن معده و عضوهای جنسی از هر آن چیزی که روزه را می شکند، یعنی غذا، آب و علاقه جنسی. دوم این عضوهای دیگری بدن مانند زبان، چشم، گوش، دست و پا، حتی اینها نیز باید روزه دارند. یعنی اگر زبان روزه دارد، این معنای آن را دارد که آن از تهمت کردن، غیبت، از پهن کردن آوازه، از سخنان قبیح خودداری می کند.
вақте ки чашм рӯза дорад, ин маънои онро дорад ки шахс дигар ба чизҳои ҳаром назар намекунад. ӯ нигоҳи худро ҳифз мекунад, филмҳои фаҳшро тамошо намекунад ва назар намекунад ба муҳтавое ки аз нигоҳи дин ҷоиз нест. агар гӯшҳоямон рӯза доранд, ин маънои онро дорад ки мо гӯш намекунем он чизҳоеро ки ҳаром аст. яъне мо аз гӯш кардани мусиқӣ худдорӣ мекунем. ҳамин тавр дигар узвҳои бадан низ рӯза мегиранд. сеюм ин рӯзаи қалб ва рӯҳ аст. яъне мо бояд аз ҳар он чизе ки моро аз ибодат ва зикри Аллоҳ парешон карда боз медорад, худдорӣ кунем. ҳамин тавр, ҳамин аст маънои умумии савм. доктор Зокир, боз як саволи бисёр муҳим дар мавриди рӯзадории моҳи Рамазон. мутаассифона бисёр бародарону хоҳарон дар моҳи Рамазон амри рӯзадорирориоя намекунанд. оё дар партави Қуръон ва суннат ба мо маслиҳат дода метавонед? бо тасдиқи оне ки рӯза доштан дар моҳи Рамазон воқеан барои ҳар як мусалмон фарз аст. дар бисёре аз оятҳои Қуръон ва ҳамчунин дар ҳадисҳои саҳеҳ ошкору возеҳ гуфта шудааст ки рӯза доштан барои ҳар мусалмон ҳатмӣ, яъне фарз аст. иншааллоҳ, ҳоло мо боз гап мезанем ки барои кӣ фарз аст. дар Қуръон Аллоҳ гуфтааст. сураи Бақара, сураи 2, ояти 183. эй касоне ки имон овардаед, эй касоне ки имон овардаед, рӯза бар шумо фарз шудааст, ҳамон гуна ки бар касоне ки пеш аз шумо буданд низ фарз шуда буд, бошад ки парҳезгор шавед. дар ин оят калимаи арабии кутиба истифода шудааст. маънои кутиба таъйин кардан аст. он ҷо ҳамин хел гуфта шудааст. дар баробари дигар таъйинотҳо бароятон таъйин шуд, яъне фарз карда шуд рӯза. ҳамон гунае ки бар касони пеш аз шумо буда таъйин карда шуда буд. ин чӣ маъно дорад? яъне рӯза доштан ҳатто барои наслҳои пешин, яҳудиён, насрониён ва ғайраҳо фарз буд. инчунин барои мусалмонон низ, яъне барои муъминон. дар идома мефармояд: аввалан бар шумо фарз аст, дуюм барои касоне ки пеш аз шумо буданд, ва саввум ин ки шумо таҳаммулпазириро омӯзед. калимаи арабии таттақун аз калимаи вақъа гирифта шудааст ки якреша бо калимаи тақво мебошад, яъне эҳсоси тарс аз ғазаби Аллоҳ, ва ё ба ибораи дигар чизе монанди худотарсӣ, парҳезгорӣ ва ё тақвост. Аллоҳ мефармояд: ба шумо таъйин шудааст ки рӯза гиред, то таҳаммулпазириро омӯзед, то тақво дошта бошед. яъне тақво ин худотарсӣ, некӯкорӣ ва худоҷӯист. чӣ мешавад вақте ки шахс рӯза мегирад? ӯ ташнаву гушна мемонад. одатан шахси шикамаш сер қувваи кофӣ дорад. ҳатто барои иҷрои коре ки ҳаром бошад, метавонад ба гуноҳ дучор шавад. аммо дар баробари шурӯъ кардани рӯза, майли шумо ба амалҳои ҳаром ба таври назаррас кам мешавад ва дараҷаи тақвои шумо боло меравад. аз ин рӯ доштани рӯза ба шумо кӯмак мекунад ки худдорӣ кунед ва ба дараҷаи тақвои худ биафзоед. гузашта аз ин дар Қуръон, дар сураи Бақара, рақами 2, ояти 185, Аллоҳ мефармояд: шаҳру рамзан аллазӣ унзила фиҳил Қуръан ҳудан линнас. моҳи Рамазон моҳест ки дар он Қуръон нозил шудааст, китобест роҳнамо барои мардум. ва далоили ошкоре аз ҳидоят ва ҷудокунандаи ҳақ аз ботил аст. ва Аллоҳ дарҳол пас аз ин мегӯяд: касоне ки ин моҳро дар меёбанд, бояд рӯза бигиранд. яъне рӯза фарз мешавад ба мусалмононе ки моҳи Рамазонро дар меёбанд, бояд рӯза гиранд. дар зер баъзе истисноҳо ҳастанд ки агар бемор ва ё дар роҳ бошед, рӯзаро ба таъхир гузоштан мумкин аст. аммо нуқтаи асосии оят ин аст ки рӯза гирифтан дар моҳи Рамазон барои ҳар мусалмон фарз аст, ба истиснои чизе ки дар боло оварда шуд.
гузашта аз ин як қатор ҳадисҳои саҳеҳ вуҷуд доранд ки ба фарз будани рӯза барои мусалмонон далолат мекунанд. ман иқтибос меорам яке аз муҳимтарин ҳадисеро ки дар он пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд. дар саҳеҳ бухорӣ ҷилди 1 дар китоби имон ҳадиси 8 пайғамбари гиромӣ фармуданд ки ислом бино ёфтааст бар 5 рукн. аввал ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадур расулуллоҳ, яъне маъбуде ҷуз Аллоҳ нест ва пайғамбар Муҳаммад фиристодаи ӯст. дуюм адои намози фарз. саввум пардохти закот, закотҳои воҷиб. чаҳорум адои ҳаҷ, яъне зиёрати шаҳри Макка. ва панҷум доштани савм, яъне рӯза мебошад. бинобар ин дар асоси ин ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар саҳеҳ бухорӣ ҷилди 1 дар китоби имон ҳадиси рақами 8 рӯза яке аз рукнҳои муҳими ислом аст. яъне он танҳо фарз нест, балки яке аз рукнҳои асосии ислом ба шумор меравад. аз байни ин 5 рукни асосӣ якеаш рӯза мебошад. дар асоси ин далелҳо мо ба хулосае меоем ки рӯза барои тамоми мусалмонон фарз аст. рости гап ба фикрам ба ин савол ҷавоби равшандар аз инро гирифтан ғайриимкон аст. умедворам ки бисёриҳо инро ба эътибор гирифта дар ин моҳ рӯзадориро сар мекунанд. тавре ки маълум аст, рӯза яке аз рукнҳои ислом мебошад. дуруст? оё дар баробари 4 рукни дигари асосии ислом рӯза ҳамчун рукни бунёдӣ ягон хусусияти хосе дорад? чуноне ки қаблан зикр кардем, ислом аз 5 рукн иборат аст ки ҳар яки онҳо муҳиманд. аммо хусусияти савм, яъне рӯза, дар баробари рукнҳои дигар дар он аст ки рукнҳои дигари ислом, хоҳ намоз бошад, хоҳ закот ва хоҳ ҳаҷ, метавон бо нияти ба касе таассурот бахшидан анҷом дода шавад, яъне барои намоиш. фарз мекунем ки ман мехоҳам худро ҳамчун як шахси солеҳу худотарс нишон диҳам ва дар пеши ҳама намоз хонам ва ё ба ҳаҷ равуму бо ин амалам ба касе таассурот орам. ман метавонам ошкоро садақа диҳам ба нияти зоҳир намудани саховатмандии худ назди мардум. аммо рӯзаро барои намоиш ва риё гирифтан ғайриимкон аст, зеро ҳар кас метавонад худро рӯзадор вонамуд кунад. аммо дар айни замон вақте ки дар атроф касе нест, бихӯраду бинӯшад. аммо касе ки воқеан рӯзадор аст ва ҳар он чизе ки метавонад рӯзаашро бишиканад парҳез мекунад, онро танҳо ба хотири Аллоҳ мекунад, на барои касе. ин хусусияти асосии рӯза дар баробари дигар рукнҳои ислом аст. пайғамбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд дар китоби саҳеҳ бухорӣ ҷилди 3 дар китоби рӯза ҳадиси 1904 пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: Аллоҳ мегӯяд, тамоми аъмоли фарзанди одам барои худи ӯст, танҳо барои ӯ, магар рӯза, ки он барои ман аст ва ман аҷри онро хоҳам дод. рӯза сипари муҳофизатист. шахси рӯзадор аз ҳар бадӣ парҳез мекунад. парҳез мекунад аз дурӯғ ва парҳез мекунад аз дашном додан. ҳатто касе аз ӯ ба ғазаб омада ӯро дашном диҳад ҳам, дар ҷавоб танҳо ибораеро мешунавад: ман рӯзадорам, ман рӯзадорам. мазмуни ҳадис бо ин тамом намешавад ва паёмбар мефармоянд: савганд ба ҳамон зоте ки ҷони Муҳаммад дар дасти ӯст. бӯе ки аз даҳони шахси рӯзадор берун меояд, назди Аллоҳ маҳбубтар аст аз бӯи мушку амбар ҳам дида. шахси рӯзадор 2 маротиба шод мешавад. бори аввал ҳангоми ифтор ва бори дуюм ҳангоми дидори парвардигораш. дар ин ҳадис ҷанбаҳои мухталиф зикр шудааст. аввалан, рӯза танҳо барои Аллоҳ аст, на барои намоиш. дуюм, рӯза сипар аст, муҳофизат аст. инсонро аз аъмоли зишт, фаҳш ва аз дағалӣ эмин нигоҳ медорад. агар касеро эҳсосот фаро гирифта бошад, пас дар ҷавоб шумо бояд бигӯед: ман рӯзадорам, ман рӯзадорам. тибқи ҳадисе ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар он гуфтанд, дар саҳеҳ бухорӣ ҷилди 3 ҳадиси 2038 омадааст ки паёмбар ба мо тавзеҳ доданд ки шайтон дар рагҳои инсон мисли хун равон аст. вақте ки мо рӯза мегирем, гурусна мешавем. вақте ки гурусна мешавем, энержиямон паст мешавад, аммо тақвоямон ба Аллоҳ каме зиёд мешавад. вақте ки мо хӯрок мехӯрем,
он ба системаи гардиши хуни мо ворид мешавад, аммо вақте ки мо маҳдудиятҳо ҷорӣ мекунем, мо ба ин васила роҳи ҳаракати шайтонро маҳдуд мекунем. ин яке аз сабабҳои баланд шудани сатҳи тақво аст, ки мо онро дар вақти рӯзадорӣ эҳсос мекунем. доктор Зокир, оё ғайр аз рӯзҳои Рамазон дигар навъҳои фарзии рӯза ҳаст, ки мусалмонон бояд онро бигиранд? дар умум рӯзаро метавон ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо кард. ин рӯзаи ҳатмӣ, яъне фарзӣ, ва рӯзаи суннатӣ, яъне нафлӣ, ки фарз нест. иншааллоҳ ҳамаи инҳоро дар дигар бахшҳо ба таври муфассал баррасӣ хоҳем кард. дар мавриди рӯзаи фарзӣ бошад, онро ба 4 намуд ҷудо кардан мумкин аст. якум, дар бораи он сухан меравад, ки рӯзаи фарзӣ дар Рамазон аст. дуюм ин ки агар шахс дар Рамазон рӯза нагирад, новобаста аз сабаби нагирифтанаш, ӯ бояд қазои рӯзаҳои нагирифтаашро биёрад. инро рӯзаи қазогӣ низ меноманд. намуди сеюм, рӯза гирифтан ба хотири пок шудан аз гуноҳ мебошад. агар гуноҳе содир карда бошед, онро бо рӯза доштан ҳамчун каффора ҷуброн мекунед. ин чизест, ки ба намуди сеюм дахл дорад. ва намуди чаҳорум, ин рӯзаест, ки агар шумо назр карда бошед. ин аст як тасаввуроти умумӣ дар мавриди рӯзаҳои фарзӣ дар ислом. оё ҳама вақт ният кардан пеш аз доштани рӯза муҳим аст? ва ба мо каме бигӯед, ки айнан кадом вақт бояд ният карда шавад? дар мавриди ният кардан бошад, чуноне ки ман гуфтам, ният кардан ҳатмӣ, яъне фарз аст. паёмбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд, чуноне ки дар сунани насоӣ китоби рӯза ҳадиси 2331 омадааст: рӯзаи шахс қабул намешавад, агар ӯ шоми рӯзи гузашта ният накарда бошад. бинобар ин, барои ҳама намуди рӯзаҳои фарзӣ аз шоми рӯзи гузашта ният кардан лозим ва ҳатмӣ аст. ҳар вақте ки муносиб аст, аз шом сар карда то вақти намози бомдод. дар ҳар вақти шаб ният кардан мумкин аст. ҳар як шахс пеш аз фарорасии моҳи Рамазон метавонад дарҳол нияти тамоми моҳро ба рӯза гирифтан кунад, ба истиснои ҳолатҳое, ки мо маҷбурем рӯзаамонро қатъ кунем, бино бар беморӣ ва ё дар роҳ будан. дар ин сурат бояд нияти худро аз нав кунем, аммо ин корро танҳо як маротиба кардан кифоя аст. бисёр одамон иштибоҳан чунин мешуморанд, ки ниятро бо овоз бояд гуфт, ки ин тамоман лозим нест. ниятро бо овоз гуфтан ба монанди ният кардам то рӯза бидорам, зеро ки ният дар қалб мешавад. фарз мекунем, ки ман бевақтии шаб хеле пеш аз намози бомдод ё пеш аз оғози рӯза аз хоб бедор шудам. бигӯем, ки ману писарам барои саҳарӣ аз хоб бедор шудем ва писарам мепурсад, чаро мо ин қадар барвақт аз хоб хестем? ва ман ба ӯ ҷавоб медиҳам, зеро ки мо рӯза мегирем. яъне аллакай маълум аст, ният аллакай ҳаст, пас набояд бигӯям, ки рӯза мегирам. аз ин рӯ муҳим он аст, ки ният дар қалб бошад ва онро бо овози баланд гуфтан шарт нест, ки бисёриҳо фикр мекунанд. ягон ҳадисро надидам, ки дар он гуфта бошад, ки паёмбар ё саҳобагон қабл аз рӯза нияти худро бо овоз гуфта бошанд. онро дар қалб доштан бас аст ва барои тамоми моҳи Рамазон як маротиба анҷом додани он кифоя аст, ба истиснои ҳолатҳое, ки рӯзааш қатъ мешавад, чуноне ки дар боло гуфтам. вале ин танҳо барои рӯзаҳои фарзӣ аст. дар мавриди бо хости худ гирифтани рӯза ният шарт нест, чуноне ки дар ҳадис дар сунани насоӣ китоби рӯза ҳадиси 2323 омадааст. рӯзе ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ҳамсараш хост то ба ӯ чизе барои хӯрдан бидиҳад, ҳамсари паёмбар ҷавоб доданд, ки дар хона тамоман хӯрок нест. инро шунида паёмбар гуфтанд: хуб, пас ман рӯза мегирам. аз ин бармеояд, ки як рӯз пеш аз ин, шоми ҳамон рӯз, эшон нияти рӯза гирифтанро надоштанд. қарор қабул карда шуд. эшон пас аз субҳ чизе нахӯрданд, аммо нияти рӯза доштан дертар ба дунбол омад. аз ин рӯ барои рӯзаи нафл аз шоми рӯзи гузашта ният кардан шарт нест, ба истиснои рӯзҳои муҳими рӯзадорӣ ба мисли ошуро ё 10 рӯзи муҳаррам ва ё рӯзи арафот, ки матлуб аст, ки пешакӣ ният кунед, зеро ин рӯзаи муҳим аст. барои тамоми рӯзаҳои дигари нафл аз шоми рӯзи гузашта ният кардан ихтиёрӣ аст. агар дар бораи ният гӯем, боз 3 нуқтаи дигарро бояд қайд кард. аввали он, агар ният бо маҷбурӣ, фаромӯшӣ ё хато қатъ шуда бошад, пас ин гуна ҳолатҳо бахшида мешавад. аллоҳ дар Қуръон гуфтааст, дар сураи Наҳл, сураи 16, ояти 108: пас аз оне ки шахс имон овард, вале баъдан ба
ترک ایمانش مجبور شد و در زیر فشار کفر را انجام داد، یعنی اگر او مجبوراً شرک و یا کفر کرد، پس الله او را میبخشد. دیگر خیل کرده گوییم کسی که اگر مجبور شود زیر فشار روزه اش را قطع کند صرف نظر از نیت خود، پس این بخشیده می شود. الله در سوره بقره سوره 2 آیت 286 نیز میفرماید: پروردگارا، اگر فراموش و یا خطایی کردیم پس ما را بازخواست مکن. از این رو اگر شخص فراموش و یا خطا کرده باشد، روزه اش را قطع کرده باشد، تصادفاً آب نوشد یا اشتباهاً خورد، الله او را میبخشد. ما در این باره بعدتر بیشتر صحبت خواهیم کرد. سوال نوبتی: وقتی که ما درباره روزه‌داری حرف میزنیم، این تنها معنای خودداری از غذا، آب و علاقه جنسی را دارد یا اینکه شرط‌های دیگر نیز وجود دارند؟ ما الکی درباره شرط‌های حتمی یعنی فرضی برای روزه گفته گذاشتیم که یکی از آنها این خودداری کردن از هر آن چیزی که روزه را میشکند بود، یعنی این خوردن، نوشیدن و همخوابگی با همسر بود. ولی بغیر از این یکی از چیزهای مهم این نیت می باشد. اجرای هر عملی که بدون نیت انجام داده می شود از نگاه حیات ابدی یعنی آخرت بیفایده است. همیشه نیت باید باشد. این خیلی مهم است. از بس که ما با نیتی نزدیک شدن به رضایت الله روزه می داریم، پس این به عبادت شامل می شود. اگر که نیت نباشد، پس این می تواند نوعهای گوناگون روزه باشد. به شما مثال می آورم. شخص می تواند با دلایل سیاسی روزه بگیرد، به خاطر اعتراض روزه بگیرد، اعلان گرسنه‌نشینی را کند با سبب‌های سیاسی. من تا رسیدن به هدفهای خود از خوردن خوراک دست میکشم و بسیاری ها در چنین گرسنه‌نشینی ها اشتراک میکنند، از جمله غیر مسلمانان. انسان میتواند با سبب وضع سلامتی دستورهای پرهیزی قطعی را رعایت کند یا اینکه روزه دارد برای کم کردن وزن اضافگی. روزه داشتن میتواند همچون طبابت از یگان بیماری توصیه داده شود و در همه این مثال ها نیت نزدیک شدن برای برخود خواندن رضایت الله سبحانه و تعالی نیست. عیناً به همین خاطر موافق شریعت اسلام وقتی که ما خودداری میکنیم از هر آن چیزی که روزه را میتواند شکند، باید همیشه با نیت همراه باشد. به نیت روزه فایده ندارد. این یک نقطه خیلی مهم است. نیت برای هر یک عبادت از آن جمله برای روزه حتمی است. پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم فرمودند، چنانه که در کتاب صحیح بخاری جلد 2 کتاب زکات در باب 370 حدیث 2198 آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر گاهی که نیت کردید، حتی اگر این نیتی همخوابگی با همسر باشد، پس این الکی برای شما همچون ثواب نوشته می شود. صحابگان در حیرت ماندند. نخود که برای قانع کردن نفس خود با همسر نیز ما اجر و پاداش گیریم، این چه خیلی است یا رسول الله؟ در جواب پیامبر گفتند، اگر شما با کسی بغیر از همسرانی که برایتان حلالند همخوابه شوید، آیا این گناه نیست؟ آنها گفتند، یا رسول الله گناه است. بنابراین اگر با زنی که برایتان حلال است یعنی با همسرتان نیتی نیک داشته همخوابه شوید، پس این کاری ثواب حسابیده می شود. همه این برایمان عاید اهمیت نیت می گوید. همین که نیتی خوب کردیم به ما ثواب نوشته می شود. الله به ما در قرآن در سوره بینه سوره 98 در آیت 5 می فرماید که تنها او را بپرستید و در ایمان صمیمیت عمیق ظاهر کنید. در آیت مذکور کلمه لیعبدو به کار رفته است، یعنی پرستش کردن، اما کلمه اعبدو معنای ظاهر کردن صمیمیت و خاکساری را دارد، ولی معمولا کلمه لیعبدو به معنای پرستش کردن کار فرموده می شود، گرچند که معنایش ظاهر نمودن خاکساری است. کلمه دیگر عربی مخلصون که معنایش صمیمانه و صادقانه اطاعت کردن است. پس باید تنها الله را اطاعت کرد و تنها او را پرستش کرد. نیت ما باید همین خیل باشد. این است نیت ما. الله به ما در قرآن در سوره بقره سوره 2 آیت 29 می فرماید اوست که همه آنچه را که در زمین است برایتان آفرید. معلوم می شود که الله همه آنچه را که در روی زمین است برای ما آفریده است، نه از 3 یک، نه از 5 یک، نه 1 متر مربع و نه نصف آن، بلکه همه را برای استفاده انسانیت در روی زمین. و طبیعی است که خدمت ما باید تنها و تنها به سوی او روانه کرده شود. اگر او را پرستش کرده همزمان کسی دیگر را پرستش کنیم، پس همه عملهایمان باطل است. ما باید تنها او را پرستش کنیم، نه هیچ کسی دیگر را. قابل قبول نیست که 2 رکعت نماز برای او خوانیم و 2 رکعت برای کسی دیگر.
мумкин нест ки як гӯсфандеро барои Аллоҳ забҳ кунему дуюмашро барои ягон ҳоким ва ё подшоҳ. Тамоми ибодати мо бояд ба сӯи ӯ равона карда шуда бошад, на ба сӯи каси дигар. Инҷо ҳадисе ба ёдам омад. ҳадиси якум аз китоби Саҳиҳ Бухорӣ ки дар он Умар ибни Хаттоб радиаллоҳу анҳу ривоят кардааст ки паёмбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: ҳамаи амалҳои шумо вобаста аз ният аст. ҳар касро мувофиқи нияташ ҷазо дода мешавад ва ҳар касро ки ҳиҷраташ ба сӯи Аллоҳ ва расули ӯ бошад, пас ҳиҷрати ӯ ба сӯи Аллоҳ ва расули ӯст. ва ҳар касро ки ҳиҷраташ ба сӯи дунё бошад, то онро ба даст орад, ё ба сӯи зане бошад ки ӯро ба никоҳ дарорад, пас ҳиҷрати ӯ ба сӯи ҳамон чиз аст ки ба он сӯ ҳиҷрат кардааст. ният бениҳоят муҳим аст. барои чӣ шумо ин ё он корро мекунед? ба кадом мақсад шумо ҳиҷрат мекунед? ба кадом ҳадаф шумо ҷиҳод мекунед? барои ҳамин ният бениҳоят нақши асосиро мебозад барои ҳар як ибодат, аз он ҷумла барои доштани рӯза. агар мард ё зани мусалмон бо нияти партофтани вазни изофагӣ ва ҳамчун парҳез рӯза гирад, оё барои рӯзаи доштанашон подош ва ё савобе мегиранд? агар мо ба таври умум оиди савоб гӯем, аз нигоҳи ислом замоне ки мо дар бораи боғҳои ҷаннат, бахшоиш ва ғайра сухан меронем, пас паёмбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам чунин гуфтаанд, чуноне ки дар сунани Термизӣ китоби рӯза дар ҳадиси 2331 омадааст ки рӯзаи шахс қабул намешавад агар ӯ шоми рӯзи гузашта ният накарда бошад. ният ҳатмист. ният ба хотири Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ва ба хотири ризогии ӯ. шахсе ки чунин ният надорад, бешубҳа ҳеҷ ягон фоидаи динӣ намебинад ва манфиати рӯҳонӣ низ намегирад. мақсади асосӣ аз оне ки мо рӯза мегирем ба даст овардани тақво мебошад. дар мавриди ҳар гуна таъсиротҳои фоидаовар бошад, аз қабили фоида барои саломатӣ ё камкунии вазн, рӯзадор метавонад онҳоро бигирад. одамоне ҳастанд ки бо сабабҳои сиёсӣ рӯза мегиранд, гуруснанишинӣ мекунанд, ба нишони эътироз рӯза мегиранд. дигарон, тавре ки шумо гуфтед, барои партофтани вазни изофагӣ ва ё ҳамчун парҳез рӯза мегиранд. ба ин васила онҳо ҳамон фоидаеро мегиранд ки талоши гирифтани онро мекарданд, аммо на он фоидаеро ки ислом барояшон меорад. аллоҳ дар Қуръон сураи Ҳуд сураи 11 аз ояти 15 то 16 мефармояд: касоне ки зиндагии дунё ва таҷаммули онро мехоҳанд, подоши корҳояшонро дар ин дунё ба тамомӣ медиҳем ва дар он подош ҳеҷ каму косте нахоҳанд дид. инон касоне ҳастанд ки дар охират ба ҷуз аз оташи дӯзах ҳеҷ насибе нахоҳанд дошт ва он чи дар дунё анҷом додаанд барбод рафтааст ва он чи мекарданд табоҳ аст. аз ин рӯ рӯза гирифтан танҳо бо нияти кам кардани вазн ё ҳамчун парҳез ин танҳо беақлӣ аст. ин мисли иваз кардани гунҷишк ба шоҳин аст. ҷазакаллоҳу хайран, доктор Зокир. ман мехостам баргардам ба суҳбати мо оиди ҷанбаҳои физиологӣ ва равонии рӯза ва чӣ мегӯяд дар бораи фоидаҳои рӯза аз нигоҳи ҷанбаҳои тиббӣ. аз нуқтаи назари тиб, мисоли хусусиятҳои фоидаовари рӯзаро барои организм ҳисоб кардан ғайриимкон аст. ман ба шумо якчанд чунин мисолҳоро меорам. рӯза суръати тапиши дилро дуруст ва ҷобаҷо мекунад ва барои дил оромие мебахшад. фишорро дар рагҳо ва ё артерияи коронарӣ коҳиш медиҳад ва пеши роҳи ҷамъшавии равғани фарбеҳкунандаро мегирад. сатҳи холестерин ва кислотаҳоро паст мекунад. фишорро дар ҷигар низ коҳиш медиҳад. рӯза ба коҳиш додани тарашшуҳ, яъне секретсияи ғадудҳои ҳозима мусоидат мекунад ки дар акси ҳол одатан ба захми меъда оварда мерасонанд. имконияти пайдоиши бемории мезроҳсан кам мешавад аз одамоне ки рӯза мегиранд. рӯза барои новобаста аз инсулини диабети қанд кӯмак мекунад. рӯза барои кам кардани вазни изофагӣ кӯмак мекунад. дар умум, рӯза ба фаъолияти тамоми системаи ҳозима ва инчунин ба системаи марказии асаб таъсири манфиатовар мерасонад. рӯза ба тоза кардани бадан аз токсинҳо мусоидат мекунад. рӯза системаи иммунии организмро баланд мебардорад. рӯза имконияти баръакси раванди пиршавиро медиҳад. он давомнокии умри организмро зиёд мекунад ва ӯ боз ҳам зиёдтар хидмат мекунад. рӯза барои барқароршавии ҳуҷайраҳои Т мусоидат мекунад ки қодир ба нобуд кардани антигенҳои бегона мебошанд. ва рӯза дар умум тамоми организмро ҷавон ва шифо мебахшад. ва бисёр бемориҳое ҳастанд ки онҳоро ба сабаби рӯза доштан табобат кардан мумкин аст.
масалан ба шахсе ки аз баъзе бемориҳо азият мекашад рӯза метавонад ки кӯмак кунад. аз он ҷумла бемориҳои дилу рагҳо, астма, артрит, ихтилоли меъдаю рӯда, лӯлаҳои сурх яъне лупус, бемориҳои пӯст, диабети қанд ки аз инсулин вобаста нестанд ва бисёр бемориҳои дигар ки мо аз номбар кардани онҳо хаста мешавем. рӯза ҳамчунин кӯмак мекунад ки то шахс аз вобастагие ки ба чизҳои ҳаром дорад даст кашад, яъне чизҳои ҳароме ки аз нигоҳи тиббӣ зараровар аст, аз қабили тамокукашӣ, вобастагӣ ба машрубот. рӯза барои даст кашидан аз ин ҳама одатҳои бад ва вобастагӣ мусоидат хоҳад кард. оё ҳангоми рӯзадорӣ аз хамираи дандоншӯӣ истифода бурдан ҷоиз аст? дар мавриди истифода бурдан аз хамираи дандоншӯӣ бештари уламо иҷозат додаанд, аз он ҷумла шайх ибни Боз, аллоҳ мавриди раҳматаш қарор диҳад. эшон инро бар он асос рабт додаанд ки истифода бурдани хамираи дандоншӯӣ баробар ба истифодаи мисвок аст. тавре ки медонед пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳаргиз аз истифодаи мисвок маън накардаанд, зеро он комилан ҷоиз аст ва рӯзаро намешиканад. бо вуҷуди ин бояд эҳтиёт шавед ки чизе аз таркиби он бударо тасодуфан фурӯ набаред. фурӯ бурдани хамираи дандоншӯӣ манъ аст. бархе иштибоҳан иддао мекунанд ки хамираи дандоншӯӣ маъмулан маззаи пудинагӣ ва ё бӯи қавӣ дорад ва гӯё истифода аз он дар вақти рӯзадорӣ тавсия дода намешавад, яъне макрӯҳ аст. вале мувофиқи қоидаи умум, агар шумо хамираи дандоншӯиро ва ё решачаҳои мисвокро фурӯ набаред, ин рӯзаатонро намешиканад. оё дар вақти рӯзадорӣ ваксина гирифтан ҷоиз аст ё на? ин савол аз Ҷовид аз YouTube аст. то ҷое ки ба тазриқ ё сӯзандору рабт дорад, замоне ки шумо рӯза медоред, қоида ин аст ки шумо наметавонед тазриқ ва ё сӯзандорие гиред ки дар таркибашон моддаҳои ғизоӣ дошта бошанд. масалан шумо глюкозаро гирифта наметавонед, чун вай моддаи ғизоӣ дорад, вале сӯзандорие ки дар таркибаш моддаҳои ғизоӣ надорад ҷоиз аст. ваксина моддаи ғизоӣ надорад. ҳамин тавр агар ҳангоми рӯза ваксина гиред, ин рӯзаи шуморо намешиканад. савол: дарҳои биҳишт кушода ва дарҳои дӯзах бастаанд. оё ин маънои онро дорад ки агар дар ин моҳи муборак бимирем ба биҳишт меравем? тибқи ҳадисе ки ҳадиси саҳеҳ дар муснади имом аҳмад омадааст, дар ҷилди дуюм саҳифаи 230 зери рақами 7148 ва инчунин дар сунани насоӣ дар боби панҷум ҳадиси 2106 омадааст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба мардум хитоб карда гуфтанд: ба дурустӣ ки моҳи шарифи рамазон бар шумо омад ва он моҳи муборак аст, рӯза доштани ин моҳро худованд бар шумо фарз гардонидааст. дар ин моҳ дарҳои ҷаннат кушода ва дарҳои дӯзах баста шуда, шайтонҳо бо занҷир баста мешаванд. дар ин моҳ шабест ки аз 1000 шаб беҳтар аст ва шахсе ки аз хайри он маҳрум мешавад, аз баракати ин моҳ ба таҳқиқ маҳрум шудааст. ва ин ҷо боз ҷавоби мантиқӣ ки агар дарҳои биҳишт кушода ва дарҳои дӯзах баста бошанд, пас ҳар касеро ки дар ин моҳ марг дарёбад ба биҳишт меравад, зеро дарҳои биҳишт боз аст ва дарҳои дӯзах бошад баста аст. оё ин маънои онро дорад ки агар ғайримусалмон ҳам дар ин моҳ бимирад ба биҳишт меравад? дар ҷавоб ба суол бояд фаҳмид ки вақте ки Аллоҳ мефармояд ки дар моҳи Рамазон дарҳои биҳишт боз аст, ин маънои онро дорад ки дарҳои биҳишт интизори ворид шудани мо ба биҳишт ҳастанд, ба ҷаннат. яъне агар кори хайри ночизе кунед ҳам Аллоҳ подоши онро афзун мекунад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки савоби ҳар амали нек 10 маротиба зиёд карда мешавад. ва дар ин моҳ расидан ба биҳишт хело осон аст. ҳангоме ки пайғамбар гуфтанд ки дарҳои дӯзах баста мешавад, эшон онро дар назар доштанд ки дар ин моҳ ворид шудан ба дӯзах хело душвор аст. пурсида мешавад ки чаро? чунки дараҷаи худотарсии мо яъне тақво боло меравад ва имконияти гуноҳ карданамон кам мешавад. гузашта аз ин, агар тамоми моҳи Рамазонро бо умеди савоб аз Аллоҳ рӯза бидоред, ҳамаи гуноҳҳои қаблии шумо бахшида мешаванд. чун шахсе ки агар тамоми моҳи Рамазонро бо умеди гирифтани савоб аз Аллоҳ рӯза бигирад, тамоми гуноҳонаш ба куллӣ бахшида мешаванд. хуб, агар ҳамаи гуноҳҳои қаблӣ бахшида шуда бошанд, пас барои ӯ имкони ба дӯзах рафтан нест? аммо бояд дар назар дошт ки меъёри кушода шудани дарҳои биҳишт
و بسته شدن درهای دوزخ این روزه‌داری فرضی ماست. گذشته از این، برای رسیدن به بهشت برایمان به قول چپته لازم است. این چپته بهشت در قرآن کریم در سوره عصر سوره 103 از آیات‌های 1 تا 3 آمده است که الله می‌فرماید: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوگند به عصر، البته که انسان در زیان است مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، یکدیگر را به حق سپارش نمودند و به صبر و شکیبایی توصیه کردند. در مورد این سوره امام شافعی گفتند که اگر در قرآن تنها همین سوره نازل میشد، برای نجات دادن تمام بشریت همین بسنده بود. این سوره را فرموله نجات نیز مینامند. همین طور هر یک شخص برای وارد شدن به بهشت باید 4 معیار اساسی را رعایت کند. اولین ایمان آوردن، دوم عملهای صالح انجام دادن، سوم این است که یکدیگر را به سوی حق راهنمایی کردن و چهارم دعوت کردن یکدیگر به صبر و تحمل می باشد. از این رو ما باید درک کنیم که اگر درهای جنت گشاده باشند، این معنای آن را ندارد که ما می توانیم به آنها وارد شویم. ما باید چپته آن را پیشنهاد کنیم و چپته ما ایمان است، عملهای صالح است. چپته این یکدیگر را به حق دستور دادن و دعوت کردن یکدیگر به صبر و تحمل است و دریافت این چپته در ماه رمضان خیلی آسان است، چون که در ماه رمضان ایمانمان زیاده می شوند. علاوه بر این ثواب عملهای صالح چند برابر افزون می شوند. از این رو که آسان است، مردم را به سوی حق دعوت میکنید، درجه صبر شما باشد می افزاید. از این رو این حدیث فهمیش آن را به ما میدهد که باید حتما به معیارهای نامبر شده جوابگوی باشیم و بعد ان شاء الله وارد بهشت میشویم و از دوزخ دوری میجوییم. از این رو این معنای آن را ندارد که همه آدمانی که در ماه رمضان میمیرند به بهشت میروند. البته شک نیست که کافرانی که ایمان ندارند وارد بهشت نخواهند شد. برای وارد شدن به بهشت شما باید چپته با خود داشته باشید و این چپته است که این را به ما سوره عصر میگوید. گذشته از این به حدیث اعتبار دهید، چون در آن آمده است که تنها اگر ما در ماه رمضان روزه بگیریم، یعنی تمام احکام و طلبات را رعایت کنیم و از حرام پرهیز کنیم، پس تنها همان وقت درهای بهشت گشاده می شوند و درهای دوزخ باشد بسته. همچنین در این حدیث آمده است که در این ماه شبی هست که بهتر از 1000 ماه است. این به آن دلالت میکند که اگر در این شب برای الله سبحانه و تعالی عبادت و دعا کنید، پس این به بیش از 1000 ماه برابر می شود که به 80 سال و یا زیادتر از این برابر است. تصور کنید تنها در یک شب شما امکان دارید که از تمام حیات خود دیده مکافات بیشتر گیرید. با نظر داشت آن که عمر میانه انسان 60 سال است، یک شب قدر لیلة القدر بهتر از 1000 ماه است، بیش از 80 سال بیشتر از عمر میانه انسان است. امکانیتی به بهشت رفتن خیلی بلند است و پایان حدیث که میگوید شخصی که اگر همه این نعمتها را از دست دهد واقعا محروم شده است. از این رو نه هر کس هم وارد بهشت می شود و در بهشت برای هر کس باز نمی شود. در آخر این حدیث یک مفهوم بسیار مهم موجود است، زیرا در اساس آن هر که از برکت این ماه مبارک دست کشد در حقیقت محروم شده است. ما همچون مسلمان باید درک کنیم که اگر از ماه رمضان برای خود فایده نگیریم، پس به این وسیله اگر خود را از بهشت محروم کنیم، پس به درستی که از جمله محروم شدگان میگردیم. در مورد غیر مسلمانان باشد، آنها واقعا از جمله محروم شدگانند. از 10 گناهی که نامبر کردید، کدامش وزنینترین گناه است که باعث شکستن روزه میگردد؟ وهمترین و سختترین عملی که روزه را میشکند این جماع، یعنی علاقه جنسی می باشد. اگر شما به جماع در وقت روزه بودنتان دست زنید و اگر بین عضوهای تناسل تماس پیدا شود، پس روزه اتان میشکند، نوابسته از آن که جنوب شدید یا نه. در این حالت شما باید توبه کنید. بعداً قضای روزه این روز را بجا باید آورد و عمل را باید انجام داد که این گناه را جبران کند، یعنی کفاره. در حدیث صحیح آمده است که پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم فرمودند، چنانه که در صحیح بخاری در جلد 3 کتاب روزه حدیث 1936 مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: وای بر من ای پیامبر. پیامبر از او پرسیدند چه شد؟ مرد در جواب گفت: در وقت روزه‌داری با زنم همبستری کردم.
сипас паямбар аз ӯ пурсиданд: оё тавоноии озод кардани ғуломеро дорӣ? ӯ ҷавоб дод: на, ман чунин тавоноиро надорам. сипас паямбар пурсиданд: оё метавонӣ 2 моҳ пайдарпай рӯза бигирӣ? оё метавонӣ 60 рӯз рӯза бигирӣ? ӯ ҷавоб дод: на, ман наметавонам. паямбар пурсиданд: оё ту метавонӣ 60 мискинро таом диҳӣ? ӯ дар ҷавоб гуфт: на, наметавонам. ва ҳамин тавр ҳадис идома медиҳад. хулоса бар асоси ин ҳадис мо мефаҳмем, ки агар шахс ҷимоъ кунад, ин яке аз гуноҳҳои сахттарин аст, яъне ваҳимтарин ва ҷиддитарин амале ки рӯзаро мешиканад. шахсе ки ин гуноҳро кардааст, бояд фавран ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала тавба кунад ва аз ӯ омӯрзиш бихоҳад. дар он рӯз бояд рӯзаашро идома диҳад ва инчунин пас аз рамазон рӯзаашро қазо гирад ва ҳамроҳ бо ин кафораи ин гуноҳашро ҷуброн кунад. ва кафора бошад мувофиқи ҳадис дар он аст, ки шахс бояд ғуломеро озод кунад, агар чунин имкониятро дошта бошад. вале агар барои озод кардани ғулом маблағи кофӣ надошта бошад ва ё ғуломеро ёфта натавонад, пас бояд 2 моҳ пай дар пай рӯза бигирад, яъне рӯза дар муддати 60 рӯз. ва агар ӯ ба ин низ қодир набошад, пас 60 нафар аз мискинонро бихӯронад. ҳамчун фидя, яъне кафора, ин 3 роҳ таъин шудааст. аз ин рӯ, агар шахс имкони ҷуброн кардан бо роҳи якумро дошта бошад, яъне озод кардани ғулом, пас набояд ки ӯ ба роҳи дуюм гузарад. аммо агар барои озод кардани ғулом маблағи кофӣ надошта бошад ва ё ғуломеро наёбад, пас ӯ метавонад ба роҳи дуюм бигзарад, яъне 60 рӯз пайваста рӯза бигирад. ва агар ин ҳам барояш вазнинӣ кунад, яъне ба 60 рӯзи рӯза тоб наёварад. чун агар ӯ гирифтани рӯзаро оғоз кунад ва баъд аз чанд рӯзе баргашта рӯзаашро шиканад, пас барояш лозим аст ки ҳисобро аз нав сар кунад, барои оне ки бояд 60 рӯз пайваста рӯза дошт. ва агар ӯ чунин имкониятро низ надошта бошад, пас бояд ки 60 мискинеро таом диҳад ва ҳар яки онҳоро бояд дар баробар ба андозаи ним соъ таом диҳад, дар ҳоле ки 1 соъ тақрибан 3 каф гандум аст. ҳамин тавр сари ҳар як шахс ним соъ додан лозим аст, тибқи таоме ки дар маҳалли зисти ҳамон шахс мақбул аст. дар умум бояд 60 мискинро таом диҳад. ҳамин аст кафора барои ҷуброн кардани шахсе ки ҳангоми рӯза ҷимоъ кардааст. дар боби миқдори таом, агар шумо каме бароямон шарҳ медодед, оё мо гуфта метавонем ки он ба қисми ҳаррӯза мувофиқат мекунад? бале, дар маҷмӯъ ин қисми ҳаррӯзаи ғизоест ки дар ин ва ё он маҳал мақбул аст, ки метавонад дар Амрико, Британияи кабир ё масалан дар Ҳиндустон фарқ кунад. аммо дар он рӯзҳо, бино бар як ҳадис, боре як шахс ним соъ гӯшт талаб мекунад, дар ҳоле ки 1 соъ гӯшт баробар буд ба 3 кафи пур аз гандум, мувофиқ ба нисфи сеяки он. дар ҳадис омадааст ки арзиши 1 мад гӯшт баробари 1 каф гандум зикр шудааст. дар ҳадиси дигар дар бораи он миқдоре сухан меравад ки гуруснагӣ 1 нафарро сер кунад. хулоса кӯтоҳ карда гӯем, шумо бояд 60 мискинро бо дар назардошти маҳалли зистатон таом диҳед. ва агар ин гуна муҳтоҷонро наёбӣ, бояд онҳоро дар кишварҳои наздиктарин ва дар ҳама ҷо ҷустуҷӯ кунӣ? бале, дар ҳама ҷо. имрӯзҳо ёфтани 60 мискин мушкил нест. ман кишвареро намедонам ки дар он 60 нафар мискинро ёфта хӯрондан номумкин бошад. шояд махсус дар маҳалли зисти шумо набошад, аммо агар берун аз шаҳр ва ҳатто кишвар равед, албатта ки чунин ашхосро меёбед. ман танҳо орзу ва дуо мекунам ки чунин вақт биёяд ва он ҳам хоҳад омад иншааллоҳ. доктор Зокир, рамазон дар ҳақиқат моҳи аҷиб аст. худам шоҳиди он будам ки чӣ тавр бародарону хоҳарон якҷо ҷамъ мешаванд. дар ин моҳ ин алоқаи бародарона махсусан ҳис карда мешавад. оё дар бораи бародарӣ ва рамазон дар алоҳидагӣ чизе гуфта шудааст? паёмбари азизамон саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки мусалмонон мисли як ҷасади воҳид ҳастанд. ҳама мусалмонон мисли як организми ягона ҳастанд. агар таҳлил кунем ва ба гирду атроф нигарем, мебинем ки ҳамаи мусалмонҳо гуногунанд. мо ба якдигар монанд нестем. бигӯем аз ҷиҳати забон, ранги пӯст, нажод ва ё аз нигоҳи кишвари аслиямон мо гуногун ва аз ҳамдигар фарқ дорем. бо вуҷуди ин, моро як шаҳодат муттаҳид месозад: ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадур расулуллоҳ. он ки лоиқи ибодат ҷуз Аллоҳ нест ва паёмбар Муҳаммад банда ва фиристодаи ӯст. ва танҳо ба шарофати ҳамин калима мусалмонони тамоми ҷаҳон муттаҳиданд.
аллоҳ дар қуръон дар сураи ҳуҷурот сураи 49 ояти 13 мефармояд: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. Which means эй мардум, мо шуморо аз омезиши марду зан офаридем ва ба ҷамоатҳо ва қабилаҳои мухталиф тақсим кардем, то якдигарро бозшиносед. бетардид бузургвортарини шумо назди Аллоҳ парҳезгортарини шумост. меъёри баҳодиҳӣ назди Аллоҳ на табақа аст, на ранги пӯст, на нажод, на ҷинс, на сарват, балки парҳезгорӣ, некӯкорӣ ва худоҷӯист. дар ин моҳи Рамазон, чуноне ки Аллоҳ дар сураи дуввум дар ояти 183 мефармояд: лааллакум таттақун, яъне бошад ки парҳезгор шавед, то ин ки дараҷаи тақво аз Аллоҳ зиёд шавад ва ба андозаи баланд шудани тақво мусалмонони ҷаҳон муттаҳид мешаванд, зеро мо ҳама бародаронем. моро на табақа, на ранг ва на эътиқод ҷудо мекунад, мо як ҷасади воҳидем. ва дар моҳи Рамазон тақвои мо зиёд мешавад ва мутаносибан бародарӣ низ қавитар мегардад. беҳтарин намунаи бародариро мо дар замони пайғамбар мебинем. саҳобагон аз минтақаҳои гуногун омада буданд, рангҳои гуногун доштанд, намояндагони нажодҳои гуногун буданд. масалан, Абу Бакр радиаллоҳу анҳуро гирем. ӯ қурайшӣ буд. Билол радиаллоҳу анҳуро гирем, ки аз Ҳабашистон буд. Шуайб радиаллоҳу анҳуро гирем, ки як румие буд. Салмони Форсро бигиред, ки Аллоҳ аз ӯ розӣ бошад, аз Форс буд. одамон аз манотиқи гуногун, нажодҳои гуногун ва рангҳои гуногун доштанд. агар таърихи исломро бештар таҳлил кунем, дар идома ҳама чизро хоҳем дид. имом Бухориро гиред, донишманди бузург, ки аз Бухоро буд ва араб набуд. муҳаммади фотиҳро бигиред, аз Туркия буд, турк буд. Салоҳиддин Аюбиро бигиред, ӯ курд буд. ё барои мисол Аллома Иқбол, ӯ аз Ҳиндустон буд. ҳамин тариқ уммати мо аз мусалмонони тамоми ҷаҳон иборат аст. ва ин бародарӣ бештар дар моҳи Рамазон зоҳир мешавад, зеро дараҷаи тақво дар ин моҳ афзоиш меёбад. пайғамбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд, чуноне ки дар Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 1 ҳадиси 468 омада аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: ду мусалмони итоаткор мисли деворе аз сангҳои зич ҷамъшуда ҳастанд, мана монанди ин ду дасте ки ба ҳам часпидаанд. ҳамин тавр пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чуноне ки дар Саҳиҳ Муслим ҷилди 4 ҳадиси 6219 омада аст, ки гуфтаанд: мусалмон ҳеҷ гоҳ ба бародари мусалмонаш зулм намекунад, ӯро ноком намекунад, ба ӯ дурӯғ намегӯяд, ҳамеша рост мегӯяд ва мусалмон наметавонад ки бар зидди мусалмони дигар бихезад. ин бародариест ки пайғамбари азизамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам моро омӯзониданд ва беҳтарини инро мо дар моҳи Рамазон мебинем. саволи навбатӣ. пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам чуноне ки дар қисматҳои пешина зикр кардед, бо хурмо ифтор мекарданд ва аз ин рӯ ба ҳама тавсия дода мешавад ки бо хурмо ифтор кунанд. метавонед ба мо дар бораи манфиатҳои тиббии хурмо маълумот диҳед? хурмо ғизои хело солим аст. дар таркиби онҳо миқдори зиёди карбогидратҳо мавҷуданд, аз 40 то 80%, ва онҳо қариб ки равған надоранд, аз 0.2 то 0.5%. хурмо дар таркибаш тақрибан 15 намуд моддаҳои минералӣ ва намакҳои гуногун дорад, тақрибан 6 витамини гуногун. таркиби сафедаи он аз 2.3 то 5.6 мебошад. миқдори зиёди нах ва ё ғоз аз 6.4 то 11.5%. ҳамааш аз гуногуни навъҳои хурмо вобаста аст. ва азбас ки таркиби онҳо аз миқдори зиёди карбогидратҳо боянд, пас онҳо манбаи беҳтарини нерӯ ва ё энержӣ мебошанд. ҳамин ки шумо хурморо мехӯред, он дарҳол ба шумо қувват мебахшад. хурмо назар аз хокаи глюкоза ҳам дида самараноктар аст. он фавран ба шумо нерӯ ва қувват медиҳад. инсон метавонад моҳҳои дароз танҳо бо хурмо ва об зиндагӣ кунад. мо медонем ки дар хонаи пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам гоҳе ҳафтаҳо ғизо набуд ва маҷбур мешуданд ки танҳо бо обу хурмо ва гоҳе бо хурмо ва шири шутур зиндагӣ кунанд. аз ин рӯ хурмо ғизои солим аст. аз таркиби равған шумо вазн намегиред. дар хурмо амалан равған вуҷуд надорад. аз ин рӯ агар шумо вазни худро нигоҳ доред, пас ҳеҷ чиз ба шумо таҳдид намекунад. агар дар бораи маъданҳои минералӣ сухан ронем, пас дар хурмо қариб ки 15 адади онҳо мавҷуданд.
дар таркиби он ҳатто футор низ мавҷуд аст. ин яъне элементи кимиёвие ки аз гази беранги бӯяш тез иборат аст, ки пӯсидани дандонҳоро пешгирӣ мекунад. дар таркиби онҳо селен мавҷуд аст, ки бо шаклҳои ашаддӣ мубориза мебарад ва иммунитети организмро баланд мекунад. дар таркиби хурмо тақрибан 6 намуди витаминҳои гуногун мавҷуданд, ҳарчанд ба миқдори зиёд набошанд ҳам. ба инҳо витамини С, витамини Е, витамини B1, витамини B2, ниатсин, витамини А дохил мешаванд. хурмо дорои сафедаҳое мебошад, ки 23 аминокислотаҳои гуногун доранд. меваҳои хурмо дорои аминокислотаҳое мебошанд, ки дар дигар меваҳои маъмул аз қабили себ, афлесун, банан мавҷуд нестанд. аммо онҳо дар хурмо мавҷуданд. дар хурмо миқдори зиёди нахҳо мавҷуданд, ки ба узви ҳозима мусоидат мекунад. хурмо бихӯред ва шумо ҳама чизро ҳазм мекунед. хурмо метавонад дар ҳолати қабзият кӯмак кунад тавассути тоза кардани система. хурмо бисёр хусусиятҳои гуногуни фоидаовар дорад, аз он ҷумла ғизои солим ба шумор меравад. ва алҳамдулиллаҳ, агар мушоҳида кунед, дар 40 соли охир истеҳсоли хурмо 2.9 маротиба афзуда, шумораи аҳолии ҷаҳон 2 баробар афзоиш ёфтааст. шумораи хурмо аз шумораи одамони сайёра хело зиёд аст. ин ғизои солим аст, ки ба шумо нерӯи фаврӣ медиҳад. лутфан ба мо бигӯед, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар 10 шаби охири моҳи Рамазон чӣ гуна дар ибодат ҷидду ҷаҳд доштанд? тавре ки қаблан зикр кардем ва дар ин бора чуноне ки дар Саҳиҳ Бухорӣ дар ҷилди 3 китоби эътикоф дар ҳадиси 2024 омадааст, ки пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар 10 рӯзи охири моҳи Рамазон камарбанди худро сахт мебастанд ва дар давоми 10 шаби охир эшон ба намоз қиём ва аъзои хонаводаашонро бедор карда бо ҷидду ҷаҳд дар ибодат машғул мешуданд. нахуст ин ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам камар мебастанд, яъне бештар саъю талош мекарданд. баъдан бо ҳамсаронашон ҳамбистарӣ намекарданд, зеро 10 шаби охирро дар танҳоӣ дар эътикоф сипарӣ мекарданд. ва яке аз шартҳои хилват надоштани наздикӣ бо ҳамсарон аст, ки дар Қуръон дар сураи Бақара ояти 187 зикр шудааст. гузашта аз ин эшон дар 10 шаби охири моҳи Рамазон бештари шабро дар намозҳои шаб сипарӣ мекарданд. пайғамбар адои зиёди намози шаб, яъне қиёми шаб, дар назди Аллоҳро дӯст медоштанд. дар давоми тамоми шаб истодан дар намоз манъ аст. ин дар он ҳолест, ки агар мо амалҳои рӯзмарраамонро гӯем дар тамоми сол. вале агар ин 10 шаби охири моҳи Рамазон бошад, шумо метавонед бештар ва ҳатто тамоми шабро қиём кунед. дар ин ҳолат мамнӯъ нест. боз дар ҳадис мебинем, ки эшон аҳли хонаводаашонро аз хоб бедор мекарданд, то ҳамсаронашон низ ба Аллоҳ дуо кунанд ва шаби қадрро аз даст надиҳанд. бар замми ин эшон дигар намуди ибодатҳоро низ бештар анҷом медоданд. бисёртар намоз мехонданд, бисёртар дуо мекарданд, бисёртар зикр карда кӯшиши наздик шудан ба Аллоҳро мекарданд дар ин 10 шаби охир. савол: Лайлатулқадр чӣ маъно дорад ва хусусияти он барои мусалмонон дар чист? Алҳамдулиллаҳ вассалату вассалам ала расулиллаҳ ва ала алиҳи ва саҳбиҳи аҷмаин. Амма баъд. Аъузу биллаҳи минаш шайтонир раҷим. Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Рабби ишрах ли садри ва яссир ли амри ваҳлул уқдатам мин лисани яфқаҳу қавли. Биёед аз маънои ибораи Лайлатулқадр оғоз кунем. Лайл ба маънои шаб, қадр ба маънои тақдир ё қудрат ё мақоми баланд ва ё бузургист. ба ҳамин тартиб Лайлатулқадр шаби бузург ё шаби қадр ва ё шаби қудрат тарҷума мешавад. агар дар бораи фазилати он шаб гӯем, пас он на танҳо муҳимтарин шаб дар моҳи Рамазон аст, балки афзалтарин шаб дар тамоми сол мебошад. ин шабест, ки дар он Қуръон нозил шудааст. Аллоҳ дар Қуръон дар сураи Қадр, сураи 97 аз ояти 1 то 5 мегӯяд: инна анзалнаҳу фи лайлатил қадр ва ма адрака ма лайлатул қадр. Лайлатул Қадр хайрун мин алфи шаҳр. Танаzzalul малаикату ва руху фиҳа биизни раббихим мин кулли амр. Саламун ҳия ҳатта матлa'il фаҷр. Which means that ҳамоно мо он Қуръонро дар шаби Қадр нозил кардем. In the night of power, in the night of decree. And what will ва ту чӣ донӣ, ки шаби Қадр чист? шаби Қадр беҳтар аз 1000 моҳ аст.
фариштагон ва рӯҳ яъне ҷабраил дар он шаб ба фармони парвардигорашон барои анҷоми ҳар коре нозил мешаванд. Он шаб то тулӯи фаҷр саломат ва раҳмат аст. бар асоси ин оятҳо мебинем ки ин шаб шаби қадр, шаби бузургӣ, беҳтарин шаби сол мебошад. ин шабест ки дар он Қуръон нозил шудааст. шаби қадр, шаби қудрат ва шаби мартабаи баланду шаби иззат. ва ҳар амали нек дар ин шаб беҳтар аз 1000 моҳ аст. агар моҳ 1000-ро ба 12 тақсим кунем, каме бештар аз 83 сол мешавад. ин назар ба умри миёнаи инсон хело дарозтар аст. пас агар ин шабро ба ибодат гузаронед, бароятон аз ибодати ягумраи шумо беҳтар аст. илова бар ин, мо мефаҳмем ки дар ин шаб бо изни Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала рӯҳулқудс ва фариштагон аз осмон фуруд меоянд. ин шаб то субҳ оромиш меорад. илова бар ин, дар сураи Духон, сураи 44 аз ояти 3 то 4 Қуръон Аллоҳ мефармояд: мо Қуръонро дар шаби муборак нозил кардем, зеро ки мо ҳамвора ҳушдордиҳанда будем аз макри шайтон. дар он шаб ҳар амри муҳиме файсала меёбад ва тадбир мешавад. қадр метавонад ба маънои андоза низ бошад, чунон ки дар Қуръон дар сураи Қамар, сураи 54, дар ояти 49 омадааст: ҳар оина мо ҳама чизро аз рӯи тақдир, яъне аз рӯи андоза офаридаем. қадр ё ин ки тақдир, сарнавиштро гирем, яъне шаби қадр ки дар он Аллоҳ тақдири бандагонашро барои 1 соли оянда мефиристад. аз ин лайлатулқадр то лайлатулқадри дигар. чунон ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадисе аз Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 3 китоби Лайлатулқадр шумораи 2014 мефармоянд: ҳар ки дар шаби қадр бар асоси имони ба Аллоҳ ва умеди аҷр ва подош аз вай ба намоз биистад ва ба ибодат машғул шавад, гуноҳони гузаштаи ӯ бахшида мешаванд. ин аст фазилатҳои Лайлатулқадр. лутфан ба мо фаҳмонед ки шаби қадрро дар кадом шаб интизор шавем. агар дар бораи санаи дақиқ ва ё фарорасии дақиқи шаби қадр сухан гӯем, бино ба шарҳи Саҳиҳ Бухорӣ Фатҳулборӣ, дар бораи фарорасии шаби қадр уламо зиёда аз 40 ривояти мухталифро овардаанд. бархе мегӯянд ки онро бояд шаби 1 моҳи Рамазон интизор шуд, баъзеи дигар шаби 7 ё 19 мегӯянд. дар ин бора ақволи мухталиф вуҷуд дорад, аммо ба қавли саҳеҳ ва бар асоси ҳадисҳои машҳур, ин яке аз шабҳои тоқи 10 шаби охири моҳи Рамазон аст. дар ин бора дар китоби Саҳиҳ Бухорӣ дар ҷилди 3 китоби фазилати Лайлатулқадр дар ҳадиси 2017 омадааст ки расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: шаби қадрро дар даҳаи тоқи охири моҳи Рамазон ҷустуҷӯ кунед. ин аст қавли роҷеҳ. дар ҳамон ҷой дар китоби Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди аввал китоби имон ҳадиси 49 омадааст ки бори расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам баромаданд назди мусалмонон то аз фарорасии шаби қадр ба мардум хабар бидиҳанд. дар ин вақт 2 нафар аз мусалмонон бо ҳам ба ҷанг ва муҷодала пардохтанд. эшон гуфтанд: ман омада будам то барои шумо аз шаби қадр хабар бидиҳам, вале фалонӣ ва фалонӣ бо ҳам ба муҷодала пардохтанд ва таъйинаш аз байн рафт, яъне паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам шаби фарорасии онро фаромӯш карданд. дар давом гуфтанд: ва шояд ин кор ба хайри шумо бошад ва худатон онро дар шаби 27 ва 29 ва 25 ҷустуҷӯ кунед. дар китоби Саҳиҳ Муслим ҷилди 2 китоби рӯза дар ҳадиси 2364 омадааст ки Убай ибни Каъб разияллоҳу анҳу гуфтааст: савганд ба Аллоҳ, ман шунидам ки бо эҳтимоли зиёд
شب قدر به شب 27 ماه رمضان راست می آید، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما فرمان قیام این شب را به نماز ایستادن دادند. از این رو طبق این حدیث به احتمال زیاد این شب 27 رمضان است. همچنین موافق حدیثی که در سنن ترمذی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شب قدر را در شب 21 23 25 و 27 دهه آخر ماه رمضان جستجو کنید. در کتاب صحیح بخاری جلد 3 کتاب اعتکاف در حدیث 2020 آمده است که پیامبر دوستدار ما صلی الله علیه و سلم در 10 شب آخر ماه رمضان به اعتکاف رفتند و ایشان شب قدر را در دهه آخر این ماه انتظار می شدند. در کتاب صحیح مسلم جلد 2 کتاب روزه در حدیث 2621 آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شب قدر را در 10 شب آخر جستجو کنید، اما اگر این برایتان دشوار باشد آن را در 7 شب آخر رمضان جستجو کنید. در کتاب صحیح بخاری جلد 3 کتاب فضیلت لیلة القدر در حدیث 2015 آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لیلة القدر در 7 شب آخر ماه رمضان می آید. بر اساس این منابع مختلف می توان خلاصه کرد که لیلة القدر در 10 شب آخر ماه رمضان راست می آید. این است که اکثر علما به مثل شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز بر این باورند که کسی سنه دقیق شب قدر را نمی داند، ولی به همه معلوم است که آن به ماه رمضان راست می آید و به احتمال زیاد در 10 شب آخر این ماه و احتمال زیاد در شبهای طاق و باز به احتمال زیاد در شب 27 این ماه. اما کسی سنه معینی را گفته نمی تواند. ما تنها می توانیم با اطمینان بگوییم که در 10 شب طاق ماه رمضان می آید. چنین است اقوال اکثر علما. سوال: با کدام نشانه ها که در حدیث ها و یا قرآن آمده است فرارسی شب قدر را معین کردن ممکن است؟ در حدیث های صحیح برخی از نشانه های شب قدر ذکر شده است، ولی الحمدلله همه این نشانه ها تنها پس از انجام آن ظاهر می شوند. همین را خواسته بوده است الله سبحانه و تعالی. شاید او نخواست که ما آن را پیشکی معین کنیم، وگرنه با دیدن این نشانه ها ما تنها در این شب به نماز شروع می کردیم و در باقی مانده شب و روز برای عبادت سستی می ورزیدیم. طبق حدیثی که در کتاب صحیح مسلم آمده است علامت لیلة القدر این است که صبح دیگر پس از آن آفتاب بدون شعاع طلوع می کند و پیش از فرو رفتنش در اوج خود مثل دایره سفید می نماید. در کتاب صحیح مسلم جلد 2 کتاب روزه در حدیث 2633 نیز آمده است که صبح پس از شب قدر آفتاب به شعاع یعنی به نور طلوع می کند. همچنین در صحیح مسلم جلد 2 کتاب روزه در حدیث 2635 آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در شب قدر در آخر ماه ماهتاب همچون یک دایره سفید نمایان می شود. در صحیح طبرانی و ابن حزیمه گفته شده است که نور شب قدر نه گرم است و نه سرد. آن شب شب خوش و شب آرام خواهد بود. آفتاب صبح آن شب کمی سرخچه رنگ وانمود می شود. ما بعضی از نشانه های در حدیث صحیح ذکر شده را بررسی کردیم، ولی همه این نشانه ها پس از گذشتن شب قدر آمده است تا که ما جستجوی آن را ادامه دهیم. دکتر زاکر، زکات فطر چه معنا دارد و احکام اصلی آن از روی شریعت چیست؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. агар сухан дар бораи худи истилоҳи закоти фитр равад, пас калимаи закот ба маънои покшавӣ ва калимаи фитр ба маънои ифтор аст. бинобар ин закатул фитр неъмати покиза дар ифтор мебошад. дар воқеъ ин андози ифтор дар шакли пардохти миқдори муайяни ғизо ба фақирон ва мискинон аст, ки барои ҳар як мусалмон воҷиб аст. дар ин бора дар Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 2 китоби закот дар ҳадиси 1503 омадааст, ки паёмбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд, ки барои ҳар як мусалмон амр ба андозаи 1 со додани хурмо ва ё ҷавро ҳамчун закоти фитр муқаррар кардам. хоҳ ғулом бошад ва ё шахси озод, мард бошад ва ё зан, ҷавон ва ё ин ки пир, ин барои ҳар як мусалмон воҷиб аст. хоҳ мард бошад, хоҳ зан, хоҳ ҷавон бошад, хоҳ пир, хоҳ ғулом бошад ва ё озод. дар Сунани Абу Довуд ҷилди 2 дар китоби закот дар ҳадиси 1618 гуфта шудааст, ки паёмбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи васалам закоти фитрро барои ҳар як мусалмон фарз эълон кардаанд. танҳо чанде аз уламо баронанд, ки закоти фитр пештар воҷиб буд, аммо дар замони мо он воҷиб нест. онҳо такя ба ҳадисе, ки дар Сунани Насоӣ китоби закот ҳадиси 2509 мекунанд, ки дар он Қайс ибни Саъд ибни Убода ривоят мекунад, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳанӯз пеш аз фарз шудани закоти маъмулӣ закоти фитрро фарз эълон карда буданд ва пас аз ҷорӣ шудани закоти фарзӣ эшон закоти фитрро мансух, яъне бекор ва пардохти онро бошад, аз мо талаб накарданд, ҳарчанд мо ин амалро идома медодем. бар асоси ин ҳадис хеле ками олимон бар он назаранд, ки пас аз фарз шудани закоти умумӣ фарзияти закоти фитр аз байн рафта ҳамчун амали ихтиёрӣ шудааст. ин танҳо ривояти як саҳобаест, ки дар он гуфта шудааст, ки ҳанӯз пеш аз фарз шудани закоти маъмулӣ закоти фитр фарз карда шуда буд ва низ гуфта нашудааст, ки баъд аз ин закоти фитр бекор карда шуда бошад. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам бори дигар фарз будани онро алоҳида эълон накарданд ва ҳар гоҳ ки ягон амали ибодат фарз карда шавад ва агар пеш аз он аллакай амале ба ин монанд ва ё амали на он қадар муҳиме мавҷуд бошад, пас ин ҳаргиз маънои онро надорад, ки як чизи нав чизи пеш аз худаш бударо бекор кунад, ба истиснои он ки оиди ин далели равшан наомада бошад. бар асоси ин бештари уламо закоти фитрро барои ҳама фарз медонанд. аз ин рӯ қавли дуруст ва роҷеҳ дар он аст, ки закоти фитр барои ҳар як мусалмон фарз аст. ва акнун аз шумо пурсидан мехостам, ки ҳикмат аз пардохти закоти фитр дар чист? тибқи ҳадисе, ки дар Сунани Абу Довуд дар ҷилди 2 китоби закот дар ҳадиси 1605 омадааст, ки паёмбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: пардохти закоти фитр ё садақа, яъне фитри рӯза, барои ҳар мусалмон воҷиб аст. барои поксозии рӯзадор ва суханони беҳуда аз дашному фаҳшо ва то ин ки ҳамчун ризқи хӯрока барои мискинон бошад. пас ҳар касе, ки онро қабл аз намози ид пардохт кунад, он закоти мақбул аст ва ҳар касе, ки онро баъд аз намози ид бипардозад, садақаи ҳамчун дигар садақот аст, яъне закоти фитр ба ҳисоб намеравад. тибқи ҳадисое, ки ба мо маълум аст, ҳадафи аслии пардохти закоти фитр таъмин намудани мусалмонони фақиру ниёзманд дар рӯзи асосии сол, рӯзи фитр аст, ки иди аслии тамоми мусалмонон ба шумор меравад. бинобар ин ҳар мусалмони ниёзмандеро дар ин рӯз бо таом таъмин намудан зарур аст. аз ин рӯ ҳикмати ин дар он аст, ки аввалан таом додани камбизоатон, дуюм пок сохтани рӯзадор аз он кӯтоҳӣ, ки дар давоми рамазон аз ӯ сар задааст, аз қабили суханҳои лағву беҳуда ва дашному бадзабонӣ. саввум барои изҳори шукри неъматҳои Парвардигор, ки моро имкони рӯза доштан дар ин моҳи муборакро дод. ва ниҳоят барои покзозии гуноҳҳои хурде, ки аз мо дар вақти рӯзадор буданамон сар задааст. зеро ки гуноҳҳои хурд савоби амалҳои моро кам мекунад
дар ҳоле ки пардохти закоти фитр моро аз даст додани савоби шоиста дар моҳи рамазон боз медорад. доктор Зокир, барои мо мефаҳмондед, ки оё пардохти закоти фитр танҳо барои мусалмононе ки закоти ҳарсоларо медиҳанд ҳатмӣ аст ва ё ин ки барои тамоми мусалмонон? бисёре аз мусалмонон иштибоҳан бар ин боваранд, ки пардохти закоти фитр танҳо барои мусалмононе воҷиб аст, ки закоти солона бояд пардохт кунанд. Ин фикри нодуруст аст. Закот танҳо барои мусалмононе воҷиб аст, ки аз ҳадди аққали рӯзгузаронӣ пасандоз доранд, яъне молашон ба нисоб расида бошад. Дар мавриди закоти фитр бошад, пардохти он фарз аст барои ҳар як мусалмон, ба истиснои касоне ки беҳад фақирона зиндагӣ мекунанд ва наметавонанд худро бо таом таъмин кунанд. дар ин бора паёмбар дар Саҳеҳ Бухорӣ ҷилди 2 китоби закот дар ҳадиси 1503 омадааст, ки паёмбари дӯстори мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд, ки барои ҳар як мусалмон амр ба андозаи 1 соъ додани хурмо ва ё ҷавро ҳамчун закоти фитр муқаррар кардам. барои ҳар як мусалмон, хоҳ ғулом бошад ва ё шахси озод, мард бошад ва ё зан, ҷавон ва ё ин ки пир. барои ҳар як мусалмон, чӣ озод, чӣ ғулом, чӣ ҷавон, чӣ пир, чӣ мард, чӣ зан, закот фарз аст. закоти фитр барои ҳар мусалмон фарз ва ё ҳатмӣ аст. аммо додани закот аз номи кӯдаке ки дар батни модар аст аслан лозим нест, ҳарчанд ҳадисҳои саҳеҳ вуҷуд доранд, ки масалан халифа Умар аллоҳ аз ё розӣ бод, аз номи кӯдаке ки ҳоло таваллуд нашуда буд, закот додааст, аммо ин ҳатмӣ, яъне фарз нест. закоти фитр бояд аз номи ҳар мусалмони зинда дода шавад. ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар сунани имом Байҳақӣ дар ҷилди 4 китоби закоти фитр ҳадиси 7683 гуфта шудааст, ки паёмбари дӯстори мо саллаллоҳу алайҳи васалам дастури пардохти закоти фитр аз номи касоне ки нафақаи онҳо бар ӯҳдаи мо ҳастанд, чӣ аз хурду чӣ аз калонсолон, чӣ аз ғулому чӣ аз озодро додаанд. сардори оила закоти фитрро аз номи тамоми аъзои хонаводааш ки нафақаи онҳо бар ӯҳдаи ӯянд пардохт мекунад, аз номи фарзандон, ҳамсарон, пиронсолон. агар ки ӯ аз падару модари пираш нигоҳубин мекунад, пас ӯ бояд аз номи онҳо низ закоти фитр диҳад. закот бояд барои ҳамаи онҳое ки зери нафақаи моянд дода шавад, чӣ ғулом ва чӣ озод. аз ин рӯ агар шахсе соҳиби ғулом бошад, бар ӯ воҷиб аст, ки ҳатто аз номи он ғуломаш закот бидиҳад. аммо агар инсон дар ҳолати фақру нодорӣ қарор дошта бошад ва натавонад ки барои худ ғизое пайдо кунад ва ҳатто маблағи кофӣ барои пардохти закоти фитр надошта бошад, барои ӯ ҳукми закоти фитр ҷорӣ намешавад. чуноне ки Аллоҳ дар Қуръони Карим дар сураи Бақара сураи 2 ояти 286 гуфтааст: Аллоҳ ҳеҷ касро ҷуз ба андозаи тавонаш таклиф уҳдадор намекунад. инчунин дар сураи Тағобун сураи 64 ояти 16 омадааст: пас то он ҷое ки метавонед аз Аллоҳ тақво кунед. агар инсон маблағи муқарраршуда надошта бошад, аммо нисфи онро дошта бошад, метавонад нисфи ин маблағро пардохт кунад. агар ки инро ҳам надошта бошад, пас пардохт бар ӯ воҷиб нест. дар Саҳеҳи Бухорӣ ҷилди 9 дар китоби пайравӣ кардан аз Қуръон ва Суннат дар ҳадиси 7288 омадааст, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: агар ман шуморо ба коре амр кунам, пас кӯшиш кунед, ки ба андозаи тавону тоқататон аз он пайравӣ кунед. ҳадисе ки дар китоби Саҳеҳ Муслим ҷилди 2 дар китоби Закот ҳадиси 2147 омадааст, ки паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: ба ғулом воҷиб нест ки ҷуз закоти фитр андозе бипардозад. ҳукми андози садақа ба ғулом ба ҷуз аз закоти фитр ҷорӣ намешавад. бархе аз уламо бар ин назаранд, ки агар шумо ғуломи ғайри мусалмон дошта бошед ҳам, аз номи ӯ закоти фитр бояд бидиҳед. аммо ин назари нодуруст аст ва аксари уламо онро иштибоҳ медонанд, зеро он мафҳум ва ё контекстро ба назар намегирад. чуноне ки дар ҳадис омадааст дар сунани Абу Довуд дар ҷилди 2 китоби Закот ҳадиси 1605 омадааст, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба таври возеҳ гуфтанд: пардохти закоти фитр ё садақа, яъне фитри рӯза, барои ҳар мусалмон воҷиб аст, барои поксозии рӯзадор аз суханони беҳуда ва даштому фаҳшо
و تا این که همچون رزق و خوراکه برای مسکینان باشد. بر اساس این خلاصه میکنیم که زکات فیتر باید از جانب روزه‌دار پرداخت کرده شود، یعنی مسلمان باشد. از این رو دادن زکات فیتر باید تنها از نام غلامان و مسلمانانی که نفقه آنها بر دوش ماست صورت بگیرد، چون غیر مسلمانان به این گروه شامل نیستند. سوال نوبتی: زکات فیتر باید به کی داده شود؟ بسیاری ها اشتباهاً برانند که زکات فیتر را میتوان با همان طایفه آدمان داد که هر سال زکات داده می شود. ما چند روز پیش درباره زکات سالانه و برای کی پیش بینی شدن آن سخن گفته بودیم. 8 طایفه گوناگون را در سوره توبه سوره نوح در آیت 60 ذکر کردیم. اما بسیاری ها اشتباهاً بر این باورند که زکات فیتر تنها به آن همان طایفه پرداخت کرده می شود که این کاملا نادرست است. زکات فیتر به بینوایان، فقرا و به بیچارگان، مساکین پرداخته می شود که وسیله برای روزگارشان ندارند، غذای ندارند. از این رو این عیناً همان طایفه نیست. اگر مقایسه کنیم این محدودتر است از طایفه هر ساله زکات. در سنن ابو داوود در جلد دوم کتاب زکات حدیث 1605 آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: پرداخت زکات فیتر برای هر مسلمان واجب است، برای پاکسازی روزه‌دار از سخنان بیهوده و دشنام و فحشا و تا این که همچون رزق و خوراکه برای مسکینان باشد. زکات فیتر باید پیش از نماز عید داده شود. اگر زکات فیتر پیش از نماز عید داده شود، پس آن زکات فیتر به شمار می رود. اگر بعد از آن باشد، تنها صدقه از صدقات به شمار می رود. طبق این حدیث زکات فیتر برای رزق و روزی مردم فقیر و نهایت مسکینی که وسیله برای روزگارشان ندارند روانه شده است و برای آنی که آنها حداقل روز عید را جشن گرفته توانند. عیناً به همین خاطر چنانه که در حدیث آمده است، آن باید پیش از فرا رسیدن نماز عید پرداخت کرده شود. اگر سخن درباره زکات معمولی سالانه رود، پس آن را در هر وقت سال دادن ممکن است. با وجود این حالت‌های میشوند زمانی که شما میتوانید توسط یگان شناس نزدیکتان محصولات خوراکه را بدهید، اگر که در منطقه شما مردم کمبغلی که به غذا نیاز دارند نباشند. در این حالت شما میتوانید زکات را توسط شخصی با اعتماد و یا سازمان پرداخت کنید. در این حالت پرداخت را میتوان پیشتر انجام داد، اما چیز اساسی که باید به نظر گرفت این است که شخصی باورناک که از شما خوراک و یا پول برای خرید آنها میگیرد، آن را پیش از نماز عید، بهترش سحر پیش از رفتن به گیرنده یعنی به فقیر و مسکین رساند و یا بیگاهی پیش از عید یا یک چند روز پیشتر. طبق حدیثی که در صحیح بخاری جلد 3 کتاب احکام وکالت حدیث 2311 آمده است که ابو هریره رضی الله عنه میگوید پیامبر الله صلی الله علیه و سلم مرا همچون مسئول برای جمع نمودن زکات فیتر تعیین کردند. این از آن گواهی می‌دهد که شخصان مسئول را تعیین کردن ممکن است که بعدتر به طبقه های دخلدار اهالی محصولات می‌رسانند. در کتاب احادیث صحیح ابن خزیمه حادثه آورده شده است که یکی از حاضران پرسید ابن عمر عادتاً در کدام وقت زکات میداد؟ با او گفتند وقتی که مسئول جمع کننده زکات پرداخت ها را جمع میکرد. پس او پرسید کی او پرداخت ها را جمع میکرد؟ با او گفتند چند روز پیش از روز عید. این از آن به ما گواهی می‌دهد که افراد مسئول را تعیین کردن ممکن است که بعدتر آنچه را که جمع آورده شده است در وقتش به طبقه های دخلدار اهالی پیش از نماز عید الکی در شکل محصولات خوراکه رسانیده می شود و نه غیر این. مقدار زکات فیتر طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم چند قدر است؟ اگر درباره مقدار پرداخت زکات فیتر سخن رانیم، آن 1 صاع طعام و محصولات خوراکواری رایج و معمول در بین مردم است. طبق حدیثی که در کتاب ابن خزیمه کتاب زکات حدیث 2417 آمده است، جایی که ابن عباس الله از ایشان راضی باد روایت میکند که زکات فیتر عبارت از 1 صاع می باشد. چنانه که در صحیح بخاری نیز آمده است، در جلد 2 کتاب زکات حدیث 1510 گفته شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان خود
мизони закоти фитрро ба андозаи 1 соъ аз маҳсулоти хӯрока муқаррар кардаанд. Дар ин бора дар Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 2 китоби закот дар ҳадиси 1503 низ омадааст, ки дар он Ибни Умар ривоят мекунад, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам барои ҳар як мусалмон амр ба андозаи 1 соъ додани хурмо ва ё ҷавро ҳамчун закоти фитр муқаррар кардаанд. Ҳамаи ин ҳадисҳо миқдори 1 соъро мегӯянд, аз ҷумлаи хурмо, ҷав, мавиз ва ғайра, ба истиснои гандум. Дар муснади имом Аҳмад ҳадиси 23775 омадааст, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: бигзор 1 соъ гандум ба 2 тақсим карда шавад ва 1 соъ хурмо ё ин ки 1 соъ ҷав барои як кас ҳамчун закоти фитр дода шавад. бар асоси ин ҳадис ғизо метавонад хурмо бошад ё ҷав, биринҷ, мавиз, овёс, аммо дар мавриди гандум бошад 1 соъи онро миёни 2 нафар бояд тақсим кард, яъне нимсогӣ барои як шахс. Уламо бар ин боваранд, ки шояд дар он рӯзҳо пайдо кардани гандум осон набуд. ҳадисе ки дар сунани Абу Довуд ҷилди 2 ҳадиси 3334 омадааст, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд, ки вазн бояд мувофиқи вазни роиҷ дар Макка бошад ва андоза бояд мувофиқи андозае ки дар байни аҳли Мадина мақбул аст бошад, зеро миқдори баробар ба 1 соъ вобаста ба маҳалли зист фарқ мекунад. Аз ин рӯ паёмбар фаҳмониданд, ки вазн бояд мувофиқи вазне ки дар байни аҳли Макка мақбул аст бошад ва андоза бошад мувофиқи андозаи аҳли Мадина, яъне дар Мадина андозаи 1 соъро истифода мебарем, ки дар Мадина гирифта шудааст. Дар замони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам 1 соъ ба 4 кафи пурра рост меомад ва агар дар бораи вазн сухан гӯем, ин тақрибан 3 кило аст. ҳамин тариқ садақаи фитр 3 кило биринҷ, ҷав, овёс, мавиз, хурмо ва ё 1.5 кило гандум мебошад. закоти фитр дар кадом шакл дода мешавад? оё онро бо пули нақд додан мумкин аст? агар дар бораи пардохти закоти фитр сухан ронем, пас он бояд дар шакли ғизо дода шавад, ки ин ҳам метавонад хурмо, ҷав, арзан, биринҷ, мавиз, ҳуртумон ва ғайра бошад. он метавонад ки маҳсулоти хӯрокаи оддӣ бошад, вобаста аз оне ки дар ин ва ё он маҳал чӣ байни мардум бештар мақбул аст. агар дар он ҷо арзан истифода баранд, пас бо арзан пардохт кунед. агар хурмо бошад, пас бо хурмо. агар биринҷ бошад, пас бо биринҷ пардохт кунед. уламо бар он иҷмо карданд, ки пардохти закоти фитр бо маҳсулоти хӯрокворӣ афзалтар аст, махсусан дар шакли ғалла ва ё дона, барои мисол арзан, биринҷ ва ғайра. дар ин бора дар Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 2 китоби закот дар ҳадиси 1503 омадааст, ки ин аз Ибни Умар ривоят шудааст, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод. паёмбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд, ки амр ба андозаи 1 соъ додани хурмо ва ё ҷавро ҳамчун закоти фитр муқаррар кардам барои ҳар як мусалмон, ғулом бошад ва ё озод, мард бошад ва ё зан, ҷавон ва ё ин ки пир, бояд пеш аз намози иди фитр пардохт карда шавад. дар ҳадиси дигаре ки дар Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 2 китоби закот ҳадиси 1510 омадааст, ки Абу Саиди Худрӣ ривоят мекунад, дар замони паёмбар мо барои фақирону мискинон дар рӯзи фитр 1 соъагӣ ягон намуд маводи хӯрока медодем ва таоми мо аз ҷаву, мавиз ва қуруту хурмо иборат буд. ҳамчунин дар дигар ҳадис дар китоби Саҳиҳи Ибни Ҳузайма китоби закот дар ҳадиси 2417 аз Ибни Аббос ривоят шудааст, ки садақаи Рамазон, яъне закоти фитр ба миқдори 1 соъ пардохт карда мешавад. агар касе бо арзан бидиҳад, ин бояд қабул шавад. агар касе бо хурмо бидиҳад, ин бояд қабул шавад ва агар касе ки бо мавиз бидиҳад, пас ин низ бояд қабул шавад. ин аст якчанд ҳадис дар ин мавзӯъ. хулоса бояд бо маҳсулоти хӯрока пардохт кард, бештар дар шакли дона ва ё ғалла. дар мавриди пардохти закоти фитр бо пули нақд бошад, пас иҷмо дар он аст, ки бояд бо таом пардохт шавад. шумо наметавонед ки закоти фитрро бо ягон чизи дигаре пардохт кунед, хоҳ ин пул бошад ва ё либосе барои фақирон ё мебел. ҳамаи инро мешавад ки ҳамчун як садақаи маъмулӣ диҳем, на ба шакли закоти фитр. ҳамчунин дар ҳадисҳои дар боло овардашуда возеҳу ошкор гуфта шудааст, ки закоти фитр бояд то намози ид пардохт карда шавад.
برای آنه که فقیران و مسکینان این روز را جشن بگیرند و طعام برای خوردن داشته باشند. اگر که زکات فطر با پول نقد و یا قیمت طعام داده شود، پس آنها می توانند که آن پول را به تأخیر گذارند. از این رو علما بر این اجماع کردند که پرداخت باید در شکل محصولات خوراکواری باشد تا اینکه آنها برای خود طعام آماده کنند و در روز عید تشویش از نبودن طعام نکشند. شما می توانید که پول نقد و یا قیمت طعام را به شخص مسئول و یا به یگان سازمان خیریوی بدهید که عهدهدار بر آنند که بر این مبلغ محصولات خوراکواری خریداری نموده به نیازمندان تقسیم میکنند، اما به شرطی که پرداخت باید در شکل محصولات خوراکواری به گیرنده نهایی برسد. بسیاری از آدمان فکر میکنند که فقط دادن پول به کمبغلان بسنده است، اما در این بابت حدیثی تصدیق کننده نیست. گذشته از این، خلاصه کردن از روی فکر خود با در نظر نگرفتن احادیث صحیح و یا قرآن قطعیاً من میباشد. طبق روایتی که در کتاب صحیح بخاری در جلد 3 در کتاب مصالحه حدیث 2697 که در آن عایشه الله از او راضی باشد از پیامبر روایت کردند که ایشان گفتند هر کی بر این امر ما چیزی نو داخل کند که از آن نیست، آن امر مردود یعنی رد شونده است. و همچنین حدیثی که در کتاب صحیح مسلم جلد 3 در حدیث 4267 آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کی در دین ما عملی را ایجاد کند که بر آن امر ما نیست، پس آن عمل مردود است. همین طریق نوآوری در دین منع است. زکات فطر باید در شکل محصولات خوراکه پرداخت کرده شود، چنانکه که در حدیث مقرر شده است. پرداخت با پول نقد و یا در شکل دیگر اجازه داده نمی شود. زکات معمولی باشد هیچ گپ نیست، اما زکات فطر باید به شکل محصولات خوراکواری پرداخت کرده شود. بعضی از مردم بر این ادعا میکنند که در زمان پیامبر پول یک چیز نادر بود و پول کاغذی باشد عموما وجود نداشت، که به نظر آنها گویا این سبب پرداخت زکات در شکل محصولات خوراکه شده است، در حالی که امروز همه چیز تغییر یافته است. اما آن را به نظر نمیگیرند که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم پول دینار و درهم الکی در معاملات بود، بگذار که در شکل کاغذ نباشد هم، ولی پول در معاملات بود. از این رو این گونه دلیل ها بی اساسند و زکات فطر باید تنها به شکل محصولات خوراکواری پرداخت کرده شود، نه غیر این. آیا زکات فطر باید در جای استقامت پرداخت کرده شود و یا می شود برای نیازهای مردمی که ساکنان دیگر شهر هستند انتقال داده شود؟ اگر درباره پرداخت زکات فطر سخن رانیم، آن باید در جای استقامت پرداخته شود. اگر شما در جای معین زندگی کنید، پس آن باید به نیازهای مردم این منطقه پرداخت کرده شود. حتی اگر شما در سفر باشید و در عرفه عید به کشور دیگر بیایید، پس زکات فطر باید در آن همان کشور پرداخت کرده شود. هرچند برخی از علما بر این نظرند که اگر در محله شما همه ثروتمند باشند و هیچ کس محتاج نباشد، پس شما می توانید مبلغ‌های جمع شده را به کشورهای فرستید که مردمشان فقیر هستند. اما قول درست آن است که زکات فطر باید در جای استقامت داده شود. همه یک جا جمع شده این حادثه فرح بخش را جشن گیرید. از چی عبارت است معنای عمومی نماز عید؟ اگر درباره نماز عید سخن رانیم، پس می توان گفت که معنای اصلی آن تأسیس آیین دست جمعانه به خاطر ظاهر نمودن ایمان و تقوا می باشد. نمونه بهترین این نماز 5 وقته جماعت می باشد. مسلمانان جمع می شوند، تقوا و پرهیزگاری خود را ظاهر می کنند. این یک جزء حیات اجتماعی ماست. جماعت کمی کلانتر از این، نماز جمعه از همه زیادتر رویداد و یا جماعت عمومی که خصوصیت محلی دارد، این دو نماز هر ساله عید می باشد. بزرگترین رویداد سالانه جهانی حج می باشد که حاجیان را از تمام گوشه و کنار جهان گرد می آورد. از این رو رویداد خصوصیت محلی داشته این دو نماز عید است. این است مقصد اساسی. ثانیاً رویدادها و جماعت‌های عمومی نشان دهنده قوت و وحدت مسلمانان می باشند و همچنین محبت و عبادت ما به الله سبحانه و تعالی. این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما توصیه دادند که با جای جدا و پراکنده شدن به گروه‌های خرد، ما این عید را همچون یک جماعت جمع آمده جشن بگیریم تا به این وسیله توانایی و وحدت و همبستگی مسلمانان را بیان کنیم و همچنین برداشتن روحیه معنوی خود مسلمانان. تصور کنید که اگر 50,000 مسلمان در یک دهه جمع شوند،
кофирон пеш аз оне ки боз ягон найранги ифлосе кунанд, бори дигар хуб фикр мекунанд. 50,000 мусалмон дар ин як ҷанбаи равонӣ низ ҳаст ва ман фикр мекунам ки ин ҷанбаи хело муҳим аст. Барои ҳамин паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки ҳатто кӯдакон ба намози ид ҳозир шаванд, ҳатто занон дар давраи моҳонаашон бо вуҷуди он ки дар худи намоз иштирок карда наметавонанд. Чунин ҷамъомади оммавӣ ифодакунандаи ҳамбастагӣ ва ваҳдати мусалмонон аст. доктор Зокир, чунон ки медонед, дар рӯзи иди фитр субҳи барвақт тамоми мусалмонон ба адои намози ид ба масҷид мераванд. оё намози ид фарз аст? Лутфан барои ман ва барои ҳамаи тамошобинони мо муқаррароти асосии намози идро шаҳр медодед? агар дар бораи намози ид бигӯем дар рӯзи иди саиди фитр, пас паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи васалам чуноне ки дар китоби саҳиҳ муслим ҷилди дуюм китоби рӯза ҳадиси 2534 омадааст ки Абу Ҳурайра Аллоҳ аз ин розӣ бод ривоят мекунад ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: дар як сол ду рӯзе ҳаст ки дар онҳо гирифтани рӯза ҳаром аст. ин рӯзи иди саиди фитр ва рӯзи иди қурбон аст. ду рӯзи ид, якум иди фитр, идулфитр ва дуюм идуладҳа, иди қурбон. дар ин рӯзҳо рӯза гирифтан қатъиян манъ аст. ин рӯзҳоро ҳеҷ кас наметавонад ва набояд ки рӯза гирад. агар мо дар бораи муқаррароти асосӣ дар бораи намози ид сухан ронем, пас дар байни мазҳабҳои гуногуни фиқҳӣ ихтилофи назар вуҷуд дорад. имом шофиӣ масалан мисли имом молик, яъне пайравони мазҳаби шофиӣ ва моликӣ бар ин боваранд ки намози ид суннати муаккада мебошад, яъне суннати муҳиме аз навъи суннатҳои мустаҳаб, бар асоси ҳадисе ки дар он ривоят шудааст ки бодиянишине гуфтааст: аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ҳеҷ намозеро фарз накардааст ба ҷуз аз намозҳои панҷвақта. ин ҳадис дар китоби муғнӣ ривоят шудааст дар ҷилди дуюм саҳифаи 223. бинобар ин тибқи ҳадиси набудани намози фарзӣ ба ҷуз аз намозҳои панҷвақта, ин ду мазҳаби фиқҳӣ бар он назаранд ки ин ду намози ид, идулфитр ва идуладҳа суннати муаккада мебошад, яъне таъкид шудааст. аз нигоҳи мазҳаби ҳанбалӣ ин намозҳо аз навъи амалҳоест ки фарзи кифоя меноманд. ин маънои онро дорад ки касе аз ҷамоат ин намозро хонад, пас ҳамин басанда аст, яъне асари дигарон соқит мешавад. ин намозҳо барои ҳар як шахс дар алоҳидагӣ фарз нест. ва қавли сеюм ин қавли имом Абу Ҳанифа раҳимаҳуллоҳ мебошад ки тибқи он хондани намози ид фарз ба шумор меравад, яъне ҳатмист. ва ҳамчунин шайхулислом ибни Таймия низ дар ин қавл буданд ки хондани намозҳои идайн, яъне намози иди фитр ва иди қурбон мувофиқи мазҳаби ҳанафӣ фарз ба шумор меравад. қавли ин уламо аз ояти Қуръон гирифта шудааст. сураи Кавсар, сураи 108, ояти 2. пас барои парвардигорат намоз бихон ва қурбонӣ кун. ин оят ба мо нишон медиҳад ки мо бояд намози идро бихонем ва барои Аллоҳ қурбонӣ кунем. бар асоси ин оят ҳарду уламо бар ин назаранд ки хондани намози ид фарз ба шумор меравад. илова бар ин якчанд ҳадисҳои саҳеҳе ривоят шудааст ки дар онҳо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам мусалмонҳоро барои хондани намози ид ташвиқ карданд ва на танҳо мардони мусалмон, ҳатто занҳоро низ дар вақти моҳонагиашон. эшон онҳоро даъват мекарданд ки то онҳо ба намоз раванд, агарчанде ки онро адо накунанд ҳам. духтарони пӯшида ва ҳам бешавҳар, хурду калон, ҳатто агар намоз хонда натавонанд ҳам, ақаллан дар намозгоҳ ҷамъ шаванд. тибқи ҳадисе ки дар саҳиҳ Бухорӣ ривоят шудааст дар ҷилди якум дар китоби намоз ҳадиси 324 ва ҳадиси 351 ва умуман дар бисёр ҳадисҳои дигаре паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳатто кӯдаконро низ ба омадани намоз ташвиқ мекарданд. ва бар асоси ин ҳадис имом Абу Ҳанифа раҳимаҳуллоҳ ва шайхулислом ибни Таймия раҳимаҳуллоҳ бар ин назаранд ки хондани ин намоз фарз ба шумор меравад. дар сунани Абу Давуд дар ҷилди аввал китоби намоз ҳадиси 1068 боз як ҳадисе ривоят шудааст ки тибқи он паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: агар ду ид ба як рӯз рост ояд, яъне иди фитр ва намози ҷумъа ки ҳар ҳафта хонда мешавад ва намози ид, пас касе аз шумо намози идро субҳи ҳамон рӯз хонда бошад, метавонад ки ба намози ҷумъа наояд, дар ҳоле ки он маъмулан дар масҷид хонда мешавад. ин яъне аз он мегӯяд ки агар шумо аллакай намози идро дар ҷамоат хонда бошед, масалан намози иди фитр, пас намози ҷумъа ки ҳатто аз нигоҳи маъно муҳимтар аз намози панҷвақта ба шумор меравад, тибқи гуфтаи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам мешавад ки дар ин рӯз хонда нашавад. аммо боз ҳам
бароятон фарз аст ки намози 4 ракъати пешинро ҳамон рӯз бихонед. аз ин рӯ ин далели қавӣ барои фарз донистани намози ид аст ва дар ин бора ба назари имом абу ҳанифа ва шайхулислом ибн таймия аллоҳ аз онҳо розӣ бошад комилан шарикам. доктор Зокир, лутфан бигӯед ки намози саҳрии идро, яъне намози ид, дар кадом соат хондан мумкин аст ва вақти он кай ба охир мерасад? агар дар мавриди вақти адои намози ид сухан ронем, онро ҳар вақт адо кардан баъди баромадани офтоб аз уфуқ то баландии ҳудуди 3 метр то ба авҷи худ расидани он мумкин аст. ҷумҳури уламо бар он назаранд ки ин вақт аз лаҳзаи баромадани офтоб аз уфуқ ба дарозии як найза ва то ба авҷи худ расидани он мебошад. вақти охирини намоз он вақтест ки офтоб аллакай ба авҷи худ наздик шудааст ва аз ҳама вақти пештараш ин вақтест ки офтоб аз уфуқ ба дарозии як найза баромадааст. дар китоби сунани абу довуд дар ҷилди 1 китоби намоз ҳадиси 1131 гуфта мешавад ки дар вақти яке аз ду ин намозҳои ид абдуллоҳ ибни баср, яке аз саҳобии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам, ба адои намози ид бирафт ва дид ки имом намозро ба таъхир гузоштааст. аз ин рӯ ӯ гуфт: дар замони мо, яъне дар замони паёмбар, мо аллакай ин вақт намоз хонда шуда будем. аз ин рӯ тавсия дода мешавад ки намозро то дер ба таъхир нагузоред. ба қавли ибни қудома, чуноне ки дар ҷилди 2 дар саҳифаи 224 китоби Ал-Муғнӣ зикр шудааст, агар мо дар бораи иди қурбон сухан ронем, Идул-Адҳа, пас намози ид ҳарчи барвақттар адо карда шавад, ҳамин ки офтоб бар уфуқ баромада ба авҷи худ нарасида бошад. зеро барои мардум вақт лозим аст то ин ки қурбониҳои худро забҳ кунанд ва барои пухтани гӯшт барои хӯроки нисфирӯзӣ вақт пайдо кунанд. ва агар ки мо дар бораи иди Саиди Фитр сухан ронем, Идул-Фитр, пас намози ид хуб аст ки каме ба таъхир гузошта шавад, то мардум барои пардохти закоти фитр вақт пайдо кунанд. чун паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба пардохти закоти фитр пеш аз намози ид амр карданд. аз ин рӯ каме дертар хондани намози ид беҳтар аст. ин аз қоидаҳо дар бораи вақти адои намози ид. лутфан дар бораи тарзи саҳеҳи адои намози ид дар рӯзи иди фитр ба мо бигӯед ва агар имкон бошад барои бинандагони мо тавсифи мухтасари онро бидиҳед. дар мавриди адои намози ид дар байни мусалмонон ихтилофи назар вуҷуд дорад. агар манобеи саҳеҳ, яъне тибқи Қуръон ва китобҳои маъруфи ҳадисро гирем, танҳо як усули умумии адои намозро ошкор хоҳем кард. тибқи китобҳои маъруфи аз ҳадисҳои саҳеҳ иборат буда, намози ид, чӣ ин намози иди Саиди Фитр бошад ва чӣ намози иди Қурбон, аз 2 ракъат иборат аст. ҳамагӣ 2 ракъат. дар ин бора ҳадисе ки дар сунани имом Байҳақӣ омадааст, дар ҷилди 3 китоби намози ҷумъа, ҳадиси 5719, ки дар он Умар, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, гуфтааст ки намози мусофир иборат аз 2 ракъат аст, намози иди Қурбон иборат аз 2 ракъат аст ва намози ҷумъа иборат аз 2 ракъат аст. ҳамин аст шакли дурусту пурраи адои ин намозҳо тибқи суннати паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам. ҳамин тавр намози ид аз 2 ракъат иборат аст. нуқтаи дуюм ин аст ки пеш аз намози ид на азон гуфта мешаваду ва на иқомат. дар ин бора ҳадисе ки дар Саҳеҳ Муслим омадааст, дар ҷилди 2 китоби намоз, ҳадиси 1929, ки дар он Ҷобир ибни Самура гуфтааст ки чӣ гуна дар паҳлӯи Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам борҳо намози идро хондааст, ки дар он на азон гуфта мешуду, на иқомат. ҳамин тариқ ҳеҷ яке аз ин намозҳо бо азон ва иқомат хонда намешаванд, чун аз намозҳои маъмулии ҳаррӯза фарқ доранд. нуқтаи саввум ин аст ки пеш аз намози ид ва баъд аз он ягон намози суннат вуҷуд надорад. набояд ки 2 ракъат намози суннат чӣ пеш аз намози ид ва чӣ баъд аз он хонда шавад. дар сунани Абу Довуд, дар ҷилди 1 китоби намоз, ҳадиси 1155, ки
ابن عباس روایت میکند که پیامبر روزی عید فطر برخاست و 2 رکعت نماز عید را با نخواندن نمازهای نفلی نه پیش و نه بعد گذارید. یعنی پیش از نماز عید و بعد از آن یگان نماز نفلی دیگر خوانده نمی شود. بعداً هنگامی که امام برای ادای نماز عید برمیخیزد تکبیر احرام گفته می شود، یعنی الله اکبر. پس از آن هر دعای خوانده می شود. پس در اول رکعت یکم 7 تکبیر و در اول رکعت دوم 5 تکبیر گفته می شود. همه این از روی روایت های صحیح گفته شده است. در سنن ابو داود جلد یکم کتاب نماز حدیث 1145 و 1146 آمده است که عایشه الله از راضی باد در وصف نمازهای عید یعنی عید الفطر و عید الاضحی میگوید که پیامبر الله 7 تکبیر در رکعت اول و 5 تکبیر در رکعت دوم میگفتند. این طرز صحیح ادای نماز عید میباشد. پس از این امام باید بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پناه میبرم به الله از شیطان رانده شده به نام الله بخشاینده مهربان. پس از آن باید سوره فاتحه را بخواند و بعد از آن در رکعت اول سوره قاف سوره 50 و در رکعت دوم سوره قمر سوره 54 را بخواند، یا اینکه در رکعت اول سوره الاعلی سوره 87 و در رکعت دوم سوره غاشیه سوره 88 را بخواند. این است صفت نماز عید طبق احادیث صحیح. اما اگر امام یگان سوره دیگری را از قرآن بخواند پس نمازش درست می شود. آن چیزی که ما همچون نمونه در اینجا ذکر کردیم این یک طرز توصیه داده شده می باشد، یعنی موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس از نماز عید خطبه خوانده می شود. در این باره در صحیح بخاری آمده است در جلد دوم کتاب نماز عیدین حدیث 962 که در آن ابن عباس الله از راضی باد میگوید که او نماز عید را همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم، ابوبکر، عمر و عثمان الله از همه اینها راضی باشد ادا نمود و همه اول نماز عید را ادا کردند و بعد خطبه خواندند. همه پس از نماز عید خطبه می‌خواندند. در سنن ابو داود جلد یکم کتاب نماز حدیث 1151 روایت شده است که پس از ادای نماز عید پیش از خطبه پیامبر به حاضرین روی آورده فرمودند آنهایی که ماندند و گوش کردن خطبه را می‌خواهند پس می‌توانند که بایستند و کسانی که رفتن می‌خواهند پس بروند. این نقطه بسیار مهم است، زیرا اکثر وقت کسی پیش از خطبه عید از جایش برخاسته رفتنی شود همه او را سرزنش میکنند و از او میخواهند که برگشته در جای خود نشیند با دلیل آنی که گوش نکردند و برآمده رفتن از خطبه نماز عید گویا که گناه و حرام باشد. تصور کنید که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از خواندن خطبه اجازه رفتن دادند. نخود که امروزها خطبه امام از خطبه پیامبر هم دیده مهمتر باشد. متاسفانه چون از روی حدیث خود پیامبر اجازه رفتن را دادند برای کسانی که رفتن می‌خواستند. البته خوبتر آن است که ایستاده خطبه را گوش کنید ولی رفتن را نیز هیچ کس منع نکرده است. در سنن ابو داود جلد 1 کتاب نماز حدیث 1068 باز یک حدیث دیگری آورده شده است که طبق آن اگر دو عید به یک روز راست آید، یعنی نماز جمعه که هر هفته خوانده می شود و نماز عید، پس کسی از شما نماز عید را صبح همان روز خوانده باشد می تواند که به نماز جمعه نآید در حالی که آن معمولا در مسجد خوانده می شود. این از آن می گوید که نماز عید آنچنان مهم است که اگر آن در یک روز با نماز جمعه افتد و شما اگر نماز عید را صبح روز جمعه ادا کرده باشید پس نماز جمعه را می شود که در این روز ترک کنید. اگر که شما نماز جمعه را می خوانم گوید باکی نیست، اما آنهایی که تصمیم گرفتند که نماز جمعه را ترک کنند به هر حال برایشان لازم است که نماز معمولی 4 رکعته را بخوانند. آیا پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم درباره 6 روز روزه ماه شوال چیزی گفتند یا مسلمانان می توانند که در این ماه به طور انتخابی این 6 روز را اختیاراً روزه گیرند؟ در مورد روزه ماه شوال بنا به حدیث که در صحیح مسلم جلد 2 کتاب روزه حدیث 2614 آمده است که پیامبر گفتند
کسی که رمضان را روزه گیرد و آن را با 6 روز از شوال ادامه دهد، یعنی 6 روز دیگر در ماه شوال روزه گیرد، مانند روزه دهر است، گویا که 1 سال و یا 1 عمر روزه گرفته است. اصطلاح عربی دهر می تواند همزمان معنای تمام عمر، پیوسته و هم 1 سال را داشته باشد. پس اگر در ماه رمضان روزه گرفته باشید و با آن 6 روز روزه ماه شوال را علاوه کنید، این به مانند روزه داشتن در دوام 1 سال می شود. در مورد زمانی این روزه و یا در حال پس از رمضان روزه گرفتن به مورد است یا دیرتر، آیا در حال 6 روز پی هم روزه گرفتن لازم است و یا به طور اختیاری روزه گرفتن ممکن است؟ نظر علما در این مورد گوناگون است، اما طبق قاعده صحیح تا جایی که من میدانم، از بس که در هیچ جا ذکر نشده است که باید در حال و پیوسته 6 روز پی در پی روزه گرفت و یا ممکن است در هر کدام روزی که از ماه شوال شما میخواهید روزه بگیرید بعد از ماه رمضان، با استثنای حدیثی که در آن مسلمانان به شتاب کردن به کارهای خیر توصیه شدهاند. اگر به این منطق پیروی کنیم، پس هر قدر زودتر روزه گیریم بهتر است، یعنی با این ما شتابکاری خود را نسبت کار خیر ظاهر میکنیم. در مورد گرفتن روزه 6 روزه آیا پیوسته خوب است یا علاهیده، اینجا یگان فرقی نیست. برخی بر این ادعا میکنند که باید 6 روز پی در پی روزه گرفته شود، گرچند که در این هیچ ممنوعیتی نیست، اما این در حدیث صحیح نآمده است. میتوانید پیوسته و یا علاهیده اختیاراً روزه گیرید، به شرطی که این 6 روز روزه را در ماه شوال گیرید. و نقطه سوم که در آن اختلافات وجود دارند، چون این روزه نفلی اختیاری است، بنابراین شما صبح همان روز می توانید که نیت بکنید و یا در هر وقت. برخی از علما بر این نظرند که این جایز نیست، باید شب پیش از روزه نیت کرد، زیرا این یک روزه مهم نفلی است. اما طبق احکام احادیث صحیح شما می توانید سحر از خواب برخیزید و نیت کنید، به شرطی که شما حالا چیزی خورده و یا ننوشیده باشید. این از 3 نقطه درباره اختلافات کوچک در مورد روزه داشتن در ماه شوال، ولی طبق منابع صحیح شما می توانید که در هر روز ماه شوال روزه بگیرید، در نیمه اول، در بین ماه و یا در آخر آن. می توانید پی در پی و یا در روزهای اختیاری روزه گیرید. شما می توانید که دیر نیت کنید، اما به شرط عملی را که روزه اتان را می شکند نکرده باشید. گذشته از این، هر سال روزه گرفتن شرط نیست. البته خوب است که شما روزه می گیرید، الحمدلله. گاه وقت روزه می دارید، گاه وقت نه. فرض کردیم شما روزه داشتن می خواهید، اما ماه شوال همگی 2 روز مانده است. این معنای آن را ندارد که شما روزه گرفته نمی توانید. اگر در این 2 روز روزه داشته توانید، پس اجر و پاداش این روز را خواهید گرفت. مقصد اساسی حدیث این است که به ما توصیه داده شده است تا در ماه شوال پس از روزه ماه رمضان 6 روز روزه بگیریم و این هم برابر آن می شود که گویا 1 سال روزه داشته باشیم. دکتر زاکر، یک چیز دیگر در مسئله 6 روز روزه داشتن در ماه شوال، چرا پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم 6 روز را انتخاب کردند، نه اینکه مثلا 5 یا 7 یا 8 یا 9؟ برای آن پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 روز را برای روزه داشتن انتخاب کردند که چون حدیث پره میگوید که اگر شما ماه رمضان را پره و 6 روز دیگر روزه گیرید، چنان است که گویا شما تمام سال روزه گرفته باشید. و یک حدیث دیگر میگوید یک عمل با 10 عمل ضرب زده می شود، 10 ثواب. پس اگر شما یک ماه رمضان روزه دارید، این به مانند آن است که شما 10 ماه روزه گرفته اید و اگر شما 6 روز دیگر روزه گیرید، 6 را به 10 ضرب زنیم 60 می شود، یعنی 2 ماه. پس 10 با اضافه 2 ماه 12 ماه می شود. این است منطق که ایشان 6 روز گفتند، تا اینکه اگر شما ماه رمضان و باز 6 روز دیگر را جمع کنید برابر 1 سال پره می شود.